Mama mo bibia chi mo bibia kwa ba bi from Emergency Ghana TV so na won se mo nya ba dem nya tena se say na is stories na ma bobo na me de bremo na eneme so mo ko mama bia wadi di of mama bi atama akwa friends so kase bi padi abeso ni baba yo bi so a me nua mo adofo eyara wo sempa na esie ai mama na kase mo no ya de no nsunso na akwa bi so na emom ni baba yi wa awo oko owa esi chestere ene nsunso na aba na so o de ne person make mu nsem bebre no person won hwe video ni akoba mo nsem ba ko mienu bi so ha meka de ato aso amawo Chodi Ipache frame MAAME esi ewie Ipache ewie fa ni eko Ipache o miti sewi aboas ti meka sewi amusi ye wo krom ye MAAME di for so krom ne sewi ya sem na mo ko fa beka mi meka sewi a wo se ye wo krom full landing sewi yo krom we she ya me wani mre na wo case me ma toatua kakra che meka sewi a wo se ye wo krom sewi yo krom Sakrowem. Ana who so for MAAME no hopo. Me hopo. Hopo. Ipacho de. Wacho kakra na. Debi. Wacho. Ipacho de. Wajo ano. Debi. Padlock dem. Ipacho de. Keka ho yeti o. Ipacho frame MAAME esi. Me kunu ko manso. Ekoye galamse na koshia be me bi. Ni dia ya ye defend de blaya. Ena onne fa adamfo a nti me wo me ba otoso miensa. Ena be ma ne besra we fie. Nti oba no me kuridi nkomo se akwa me mo ha ye kama nti se nka menya dan bia han a eno me kura me MAAME dan a wo siye e wo soro ho nti akasi line epono nti se wo be ya bla be ye na etinem eno ne medweno nam so se dan ne nya nkotinem nti se wo de be ma na me ni asem ampani ampa be ma ne be ye dan no eno obetinem omo ba ye me ne ye fine me kone ho ono so ba me ho me kodwom kura na otibi ba me ho ma ye didi nkomo afa de koba bi o metia we si wa kase MAAME sof MAAME se MAAME esi akase me so me dwem ho me nka hwe na se ba ma no ne yire ye sofo no aba ya se ne yire ne ye sofo oba me ho de me se ba ma no nko na me pa cho no ye sofo nti no ne oba ne nyina one na eba fie eba me ho ba ye kro be chia me o mu de mu ne ma bo be chia me ofie MAAME so me ma na kwa aba ni didi nkomo bebile Tiafe de minini ni asem bia de bia de bechim bia na obi abeka we MAAME esi akasem sa menka hwe enti minua bayi me koto emu no wo koni kurum ekofa ne baba ya na ekoni kurum sofu MAAME ba no bia so won kiremu sofu MAAME ba no wo koni kurum ena oso ekofa ne baba ya ba akwa ne baba ya ba ena obeka kire mi kunu se kwa me ko mi kurum akofa dole aba enti senka obenya emu a kwa ko fira MAAME na me dia kona ska bia ni me ho enti se me ba na makotua ka no so aha de me nse dem firi obi ade enti ne MAAME esi atomo ni bi e de agu e ho enti ne ba me ko yi ba ako na wo ba na wo de amano afei oba ye di be 3 months me nsa nka mo na de bia me so me bla kwa me adona de da do be fa mo na de akọ na me nsa nya de nka mi kuru enipa ye no mu ye free de ena woje wa de kura de na o kasa sanam se de bi scan wo nya scan to mu bia MAAME na obi a oba menyema mato me mu agu ha mbedi de na wi ba akọ ye de kofa sof MAAME no na sa na MAAME de ba ile 20 cedis ba ye sof MAAME anya de an first scan anya de MAAME na me ko to makuma ba ko ni sister ma me sro kasa kire bla kwa me no nkoje me monye de emnem na me an ma ble me moje ani ai de e de atomo na makuma ne kasa kire nti me kunu ba na o se MAAME esi je ba se na ai de ko ka kire sister ma na emo me nka ase me de me nkoje ma me kwa akoje aba na oni me ne ntokwa ni ye ko fi ni ehuru so a nti me kunu so ma me ba ele ya o yali elifusie ya o yali se kona ko fle bla ya MAAME no ko frɛ blaya bai nese blaya no bai no be hu ntokwa a me ni kunu ye de ku no ko bo na ira mane se emu na kwa me de ma wo no ko hwe ntokwa omo ye de omo ku nti mada ade achi ahomachi 5 o'clock me punu gwangwangwangwan MAAME esi na me bi epunu no me pa cho me sra wa ye mo no ni obi abechem bi kula se kamisi me yi abo na Saturday na wo ye de wo fie na tse ho na ekasa ni kunu na sof MAAME na ekasa sof MAAME na ekasa santimesrew emu no eni eje 20 cedis ba ile 20 cedis ni nso a na wo ka no eno so jiwusika
enti efiro no de ma no so megege ma ade efiro na mentimi ye den enko ho menko fiam se na me cruise ade na sof ma me sare na ese wonya dem abla kwame obi a wakọ frɛ ni kuna ba me yehu asem kura ye entokwa kura ye de ye ko no wo kura nka betimi ada akọ ntimi ye den mentimi nko na me de metimi baabi na ja me adwene me ho nti mbati bia we na we be keka nsam cho be keka nsam kyerɛw ntimi nua ba akọ odi machi okọ kata ɛna ode bronya afesu na ode mu ebele yen so ode mu ne bele yen no ɛna okọ bele sof ma me bi ena okoma sof na oboa ne ma ne ko abrochire no okoma no sa atawia adenti na mode mu ne ko na wama the same emu na mode koma akwese nu na maye den mode akoma sof ma me no ade no so ye wasan ban ema kasa mode na no sia men kasa woni atu kwan ade akyade abra sofo wona wote Ghana ha Inspector General adana samu we adema maami difo enu abi na adema sofo yankyere efa eye wasambe ma pa na mesu no muhu no enti to aso se na musu no bi hu obi a eno nkyere se me chade a me fima kuma mu ya adoye a obekyere me measurement a me fanya adoye kwa ye maye maami ana ye papa ye nua ba nkyere ye nia wakoma ka na shawo ne munshira won sabeka na nye obi na chin adenti na ukoche we yade adan na we die no na eye pepepe wen sisi we no ama we to aso ho ma me enti minua ne mi huru so pa na enko oba abebo me kwa na eja mitwa aso ade akye na me kunu nua ba akọ ye fe ne kwa me oba na o sof ma me se ade bebo ne no de aye ade bebo ne no de aye wa enti atawia de mo na eble na me de me kan ho asem into de mo ne kra ma atawia sen ka tawia ne emeje mo niska ne nyina anye de en family me na tawia de wanye de wan koji na obi akobo na mane nti ya me ni sister me di na chi ekọ ss of maame mente sa ena ja me je me fun so tuna me ni nyina aye de pa me ni sister ne pa ne chew ena osi bibi anye de eni ni mu bi ena me de me ti me baby enti yo no me ko ye ko ka asa ase nya me ko eni ni kodi di nkomo me ko eni ni kodi di nkomo enti a kire no beti yo no we keka kansa no me sa na tie kwada me den mi nko ho biom na me ti me baabi a me adwire me ho enti omutu firi baabi edan na ye dia mo mu no eno kroma ankra obia ye safa kroma afa amre yen eno mo mi kuna na nante ye de kwaje safa valanga ni gate ni pa ye bu ani sesi amena makoto safa ma ye de media tu enti me okoye no ena woko no ka tu fie o se o ka kire obi go fie o se ai me hwem hu ye pa na enkomo bia me ne makuma Rebecca bidi no makuma ne so bo ni maame amane na msa enkomo be na me ne makuma ne di ya wakobo Rebecca amane na me frɛ makuma me sister ama asem dai ena me ne wo kan ya wo ka kire maame nso ai dai aka kire sof maame ena wo se hwe ena wo so ensema sof maame aka gu wo kɔ no wo se ye ho nsɛm pa wa bro so a kire no enye nsɛm ketua na me se saa na me de mitwa so ntim ko na me ni odi machi efe nata oba na me se ata asem se na ye de kɔ so se sof maame se me ka me ni makuma ne di nkɔma a ne makuma na kɔbɔ masi amane na masi nso akɔbɔ sof maame amane na me nua ne de phone ne tam na wo record ma no asem na kɔbɔ kire sof maame no nti na ye Sunday ti Sunday na sof maame ba fie na wo motu afiri mu no na oba ni mi sister ne to na be frem sof maame na ba nti me ko na enchi ogusu a o kire asem mu kire mi sister se a woni me nti bone fe wa o kan se me se me na me ko me se sof maame me ni woni asem mu adai de bia de be chi bia maame se ka sei wo ya sof maame se ma fom kura na maame hu fom so ma adai ma ye na me nyintum wo se a wo ya ho ya pa e free se obi be chi am gele na wo ba ele wa ha sei e na o ele be bo wa mane e free ho e na wat sam sa wo ya be fom wo mu ntakwa pa na wo ne me ye de eku e na me se me be fom de na wo so akom na afa e na de bible de atoso e na papa pe twen me na me ye de me ko ofie ti me kru te dan ase okwa ka chen se kwa me ka che kasa kire oyire pa so an kasa nkire oyire a e ka me na tutu no na me papa so hobi na papa be afi no se maame asem se na sof maame na ye de aka na se oda nyame nti bibia anye de ensi
na nti o class asem Sunday no ni wu kura da me kokejeji nso kofa bayere nti ye kwa ne abaya wa de fiada na bayere ne ba nti fiada me wo wa me fun bele o sister obaye nugu car no bi na me sia na o se ne enya accident ama bayere ni na ye dey ehwiagu na me corona utra mampon corona edi kan no na me fa aka na me koy ma me koye me nya bayele no chese bayele bu 22 million me nya bayele no ha ba akumpo na me fa drop na me sisa baye nti won confess amaame esi papa se maame esi asem ya sof maame ka kire we enye nnom se da se bia ni sof maame se bi te kura na se maye no bone kura o de ni bayele ebeto ontimi nya de enye sa na me nti ni 2 weeks pepe na me kunu ko visiting day e o me ba ni su ko be kwa yesdi o kwa no se okoye oboy me ka bibia ankyere me ode adwan no koma na me ka nti ni week biem na o ka kye me se maame esi viti ayi PTA no ko na me se abla kwa me ko ton no so de me sere de ko PTA no na me ko PTA no ti me ko na me ne me ba no ba ata ne ba de me ne ko tena ba bi ne di wo se ma ye free entertainment ba me musu na da ba ye kwa me ye dai me ka kye me sa na papa ba ye no wa me ka hwe na me ni didi nkomo sana me se Awurade hu me mo na ye dai eji me ba free ale biem ti se me fuo ka na me ba fie na akura na iko na wakwaji na aduane no na o se atwa hwe fom akura ne se atwa hwe fom na entiman de an papa me wo fie ne afre me fon so sister maame esi obi afre be kwa SD se Ellen eyale da be kwa hospital nti ka ho na ye dey besin ko mama ene me hu wo so papa me se ade ba asem na atumi na me kana me ko me commission me kunu twi school ba asem ko me se black army sika bia ni no je 1.5 for ne madam no ne ye adwuma no o de ma me na me de ko na se me ko madam for na bobo ka bebrebe ti me ko Monday no omo anyi akura na ma me na me sa baaye ti me sa ba de chi ebna da no papa na me ko na me de akura no because me ko sum no ko sinta no me de akura ne maame e ba afie nti me de akura ne ba afie ana me de akura ne ba afie na me say me de ne ko asole down na mpani for me ko SD mpani fo abompa ya de ya ma akura no na enumre na me ne ko nti me say mpani fo abompa ya ma akura ne de no ho ayede ne ho ato no ti me ba na me papa mu fie nso omo ya mutonton ne ma na me butu so se na me sele e ba se wo yare kwa me nti me di nti jikoto aduane wo sister akua e ho blame na akura ne jiska no ti me butu tebu no sister ya na me bisi bai ma be se ko se alian se atwa ahwesoro a ya tam na to kem na se ye de ba se muni na aja o kan me ko na so mo ko hospital me trimi ka kofa na insurance na me ko na doctor me ka se doctor se sia na me ni free be kwai eba o mama call lab 50 cedis omo se yale bia ni mo jam tinka be ya yini mama na me ye de me fa no kofi na doctor and so de me ya ne na ha na ade nye de enchi ti ade chi no se ade chi a na obe fa na ti ade chi me ko na doctor no etutu nso ni free so na me sa ade no ko asore down en panimfo e sa bom pai man antina e wa na akroye twahye nti existe bi chem se me fa no ko afija as papa bi ya bibiduro ho na me pa akra no ko na papa no e ma me duro ti ya na odi abedwale ti wo ha bi odi dwale a odi bedwan de besu me kura na nye den e ma ti ne ho to na na o sa akọ school mu ni wo fia na sa afre makra na sa twahye nti adam ko odwom me tike mu adu high school janshi na me ni efu akona na tike mu na me fon bele me fon me se ma sister mpache ka se free be kwa SD oba ne ele madam mpache be fa akora ni free school mu se sie na di akora ni ye wo school mu no se ya le ni ba sa o ma o mu so ni mu no mu nyina ye exams sa akora ni ntimi ye dey enye exams na eja me ko school mu na me ko fa akora no na me de ne benti akora na anya exams ya akopim anya bi no mo ma akwa nti lockdown ni na no ofie nti yesa bi esu so mo nko no na osan ekọ nti okọ no lockdown ni beba na oye dey oba afie afi do oba afie yale ho ana aba ko gigi no de ma no se wa ye lockdown ni enfe sensan bi abegu no ho se o se ma me wo ye me hene no se ada ni o se me se epo na sister bi ma me mole na me de srem afi de mole de srem still na enko na me de ne call pharmacy Steria pharmacy na me kotutu nro na me de ma no ti akwa ne num nro ne de ensa ne mu nyina hyehye afi na piapia begu ne nsa achi ene ne na ase
na de obi amakoto drama akura ide e de na still ensaying enkwanti di be 3 days no na me hu sensa na side ba na papa nua ba ko no se maame fa akura no ko kokofu nti Monday Monday ni 2 weeks na me de akura no e ko kokofu e no mo ekoye ne lab e me maame nuro na me de no e kwa me bo kabro be 3.5 na me de akura na ye e be afi ti me de ne be afi afi wo ba no kokofu aduro be 3 days no na ese ne hu ye afi de ka kransen na asa be gwa akura hu nyina ndo kwa me de ba asem ni omo se 2 weeks so na ye de ye mfa akura ne mala na echa so me dwene nwa me ntiase na me nua baako e baaye ene wo se maame esi se me kwa me nim se na jali se enti ye mfa akura ne de enko Oyerepa FM na ebia na obi wo mwa bia obetimi aboama akura ne ho ye de ato no ena me se mate ena me bo me kura ma ne na me kunu se waka sa wo kọ Oyerepa FM dia mate enti ene sa ne te na kwa me busuafo amane na okobo na busuafo ama ne wo fa amane ni nyina mo kosia asofo maame ho me pa acho ma me kaba me kaba brand ye di ye adwuma ene na enti pa acho ye ko na wo fa no na wo fa ne se mi nyai Oyerepa FM ne ko na me ka entokwa na ese sofo maame no e ka se me ka se ye de kire no ntimi sire no o ma ye sofo maame ne se bibi sha na sorry na me ka chen se akom na afa no de Bible atuso okay on do ka chen se me ye be fan de ma ka hwe ti sa sem ne si ye chi no si ye chi na sa problem ni na ye de aba na me ko me kunu ofa ne ho e na me kunu ofa ne se ne ye bo 5 a ye be cost of maame ne ho na asem bi e ho bi aya de yakoka e bo 5 na me kunu ofa ne na danko e bo 5 ye bo 5 ye ko shia of maame ho se ko shia of maame ye bo bo so ano se enyina so be na ye de ba be patcho na me kunu oh so of maame me kwa me no kasa maame yesin kwa anya den entimi no kasa na sento kwa ne si ye kura me wa anchema anchema se wo ka asem se ye den e de kirew entina me pedwa acho na me kunu ofa egu nkotodwe kwa no se sole na me kunu peso pa ne chew no ne kunu kwa agina ono ne kunu kwa agina aso ase asem mo ho se ma jim bibi a chew pa na tumya se ma anka asem na wa bla ne nyankopon na eli problem ayekọ nyina ne yale a oyale nyina ono na ejele sa na se sofu mami bie na no bie na no ka mi kunu wo ho mi kunu ofa ne so wo ho e na makuma ne papa enso so wo ho e na wo kai na mi se ya trans mi kunu se e maame esi na ma jojo ti eja o ka ta ni na me ni mi kunu ofa no ye ko efichire na ye beda na se e na ode ska o ka se on de ontimi ntwabo obi ama ye enti ye firi akoma mu na mi kunu ofa ne yi 1 million e maame nua na mi kunu ye dey e de command be ma ne so ska no na be ma ne ji 1 million no e na o ka che se ye de yenko Sunday we ye fa akra na ye de embla na solid enti asem so me busuafo nyina wo kuma se mi mebo obi ama ne na Sunday be bo mama ne se ma me di asem osie mu se asem se na ye de ato me na me ka che na mu su di machi na mo se ne be koma o mbe hwe me ba no mo susa o se ade na me se ma ya wada we create mi stole ko be papa fie ye kwa ka asem ko no asole free Friday akwa yi stole ma obe do so ade se mi kuku ni sikura ba so ma toilet kura o ti mi ko bi akwa na wo bo ma me kura me ye be ba me jise me de to na de bia me ja be pad dem so for me na bia na no akasa sa asem na me ka chi anu nti o de me ba ya le e na ye gina de problem ya to mi nyina o me na ma sa problem na ide aba nti nyambo akwesi ada ye mfa akura na ye dem na ye akura ne ko na me mebusuafo me gro of an say ade nti na makwasa mebusuafo bebere ba ide egu ka ni nti wo ma yetina wa ma na eja mko na sof maame kunu sof maame kwa de ye ko no gina fie on finfi owu ye ko wi adem na ye ko ni kunu ni wona ni kunu ni ye di nkomo so ka ye na me kunu ni abaako ye fe no blast be na blast be se sof se empo maame esi na afuma akwa ne de wa ye wote ade na maame na mu na o ka sa asem no ma sansu we enko akura ne so na akura woni mu hye akura mu konto kwakwa na akura ne wo stream wa anka bi na dai enti Yesu Kristo kro de bone ye dai eche ade na wonu afun wa untimi fa ne fun so nye dai enche no na mpo se wa ye obone mpa ka ne papa wa ye papa pen enti kafo ne ye dai eto ne papa so fuma ba ya ne bu afu sheni obi a keka sa asem kwa ha ye kra won tena se
ye kwa wontina se ena mekuma ba akuso mekuma Rebecca so no say wo kuna kanedie wono so me blast ben so obi a church na dwene na ma bo church of MAAME ko to a Rebecca so ani ne asori dem odie ye ntokwa obi a to bi mane ne yonko ena ye de fa akula no papa ka se ntama akula ne ye de ye mfa ne nko anye sa tamakura ne to kemti e hono de amompa e bia ne de ma akura ne de tamakura ne sande ko se de kwa ne ko to fie ne ho na me odi machi ni sister panyini e ba ye se MAAME esi ye ne of MAAME akokasa wo se ye fa akura ne ko so ma ye fa ne ma na sofo bia ya obebo mpa ye ma akura ne se chinfo ye fa so akura ne de enkwa so le de mu na meja me di akom fa dropping no mbefa akura ne tinemu no mode akura no ekwa asore de mu ntine ma dakura be 10:30 na mi sister ne menua ne san ba ye se so of MAAME se wo hia me ankasa se miame ye de me wa asore de mu na me se maka ma ye de mati me pe me mpa ne nkwa ji nti me pe me ba no enkwa nti me ye de mekọ na mi sister mu tu me fo ase MAAME esi udru ha bu nkotodwe na pass of MAAME ne chew se me sire no enfunso bi e ba ye kasa me kan ya amfa kwam bi am sire no nye den onfa nche me na me sort of MAAME store won nan na me su kura wo su bi wa na wo store me nsa na me soleye na wo sie nkotwen wa sole dem ho na wo ba sole dem ho no na be bom pa na wo tutu ye fa na me of MAAME me nso se wo teme ho asem se obi aka me ho asem a kire wa fle me ye nipa me ba nipa ko ni gina hwa na ma ba na ma ye den me yi anu ena wo se ma tina me se me de bibia anya na wo se MAAME esi wo se bibia no me of MAAME nya me ni me dance ni bibia ni me mu esi me bibia ni na ja o ma o ka asem nko water so enko bo empaye ntina 100 cedis kutame na me to water no so me bo mpaye wie na ja wo do nsa ebegu akora ne nan so na wo bo mpaye ma no asele fa me bo na echiche me wate na nka me yi obi aboni mpa na nka ye wele si bia wo si bi pema semi nka ele una me ye oboni se wa na so of MAAME isu ti wa na me bo mpaye wie na kotena na water na me wo bo mpaye ene ye kra wo mu nyina ase ye be fie ti ye be fie ye bibia ni mu bi mantena bibia ni ti enra ya stolia no pa one of me ba se black army was MAAME esi ya ta frame stairs of MAAME say so be sha akula na this e twa 10 million ansa na wa hwa akula no na me say 10 million say ade ya be ka bibia wie de na ye be twa 10 million ntimi ja asem we die e twetuma so me kwa me say me fa ko ba bi ntika me pe bo stay dey akotwa se eska no se be ya mba no ba dey e be to na papa mo say da bi da asem we die ho se ye man te na aso ye dey eti panifo. Will your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide lifts and the cable strains? Will your anchor drift of remain? Take it again. Will your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide and the cable strains? Will your anchor drift of remain? We have an anchor that keeps their soul steadfast and strong while the billows roll, fastened to the rock which cannot move. In the sea, yes, Lord. We have an anchor that keeps their souls steadfast and strong while the billows roll, fastened to the rock which cannot move. Grinded firmament is the sea. Right.
Uni soft mammy saying, soft mammy by once I'm not okay. I saw a benny. I not. That's many. Only the sign and face any. Me patch your bedtime for 3 years. Or banner yard and not any. Me patch your 10 months. What did this soft mammy? I your bazy. Me patch your me the pound where be in Mammy, see, what did this say? Also, soft mammy, I saw the say, city of comfort. Yami or 2 meal. Jimmy say, and how can you say? Yami or 2 meal. And how can you say? What did this say? Soft mammy, Dinah, Asumani, and I, yeah. Innocent because akora ne innocent and then be bofu ne awo ne sofo ma mentem no mo anya makoda no ne ho anto na ye bebusa akora ne kafim o sa akora ketu akọ ni school on small mon tokwa kon sa makoku mon tokwa mo amonyare enya akora ketu 15 years anopi na wo see ye frɛ doctor do say emergency ye frɛ ma nurse for sina ye just ye twitwa dia akora ko baby akora ne da munto kwenti antie mi busa munto kwenti mi busa ene mehuhura hohura pai mami esi me se wona osofo ma me munto kwenti akora ne mu mi busa onwu den na wo ne sofo ma mentem bibia ni ne den na wo montem papa ne chobi den na wo montem bibia ni yentem wona sofo ma me ensan na se ni me patch your bedtime for 3 years enti enfie miensa waye papa wo se me kunu ne call manso okoye former goodie nwene so na ode na ba waje sofo ma me ne natena 3 years na kakra akai bayire nti bayire betem emo eyedien woni kwa mama ne die fra brochire ba ye nyina wokon ba bia ode akora na kogina me busa ya no denti no watumi ni obi atena 3 years bayire betem 20 Ghana kaka na wo oso bayire nyina 22 million ti ene sa bayire ba kono ti ujama ne kaya na ye den mami yima no ne nkoi na me buofu makacha sofo se ne wo ne sofo ma mentam no dia me pesa metense yempeja yemu no na mo yade kro na makora no ato no yempeja yemu free ha no otenem kai mami me de minnem huhu ntokokora wo ne sofo ma me kunso me buofu sa kora ni masem ne ho maache na obebre sei hwefifi sa kura gu ete sei na kura ite wo no opro na opro mano kasenti me say denti na watumi ni obi atena 3 years watumi ni na tra sundwe mu na bayire okurusi jamen ka se bi nya menka oh emo no meje wakonso ntokwa ma sofo ma me de mo no ene bayira ba ni nyina moda so tremanso adentia yima no adentia anti na me anti na pa chaw e ba sa na ntokwa ne sint na mentimi nkọ ne nchen me se wo ani wu hwe ye ko sorry dem ebo mpa ye manyame hu ye mmobo bayire 20 cities bem me dentina na unya manka me busa here no me pa chaw no de me jama ne current me ka che me kun se uja manka yanka sof ma me de ba oh ma we de anya ho asam kra na meka oh meka me mo no waje ode ba ya no waje na che se emfiri wakomam we bu afufiri bayire no ana okun so apen ho asam de mo aka ho ana oni okun kontokwa wadem ana wotesa na ne saye mahikwa se onu etu kwan na o se be ya doya ana sofo maame oni ne ema ne sofo ya nkyira ade pote ade ntire wo so yesa ni nyina ha wano me fa won chaw ni nyina wano na akofa ba eleso kwa se de akuresi tie mu okofa no che ni nyina wano ya dentia yima no ne nkwe dentia onkwa na wano betumi aka me busaw antiesi onkwa na wano betumi aka serian tokwa amokui ana we say na masese ana we say na masese sa asori ruko bida ba cho de bi na e na ne yatwi nipa ko mo na mo twi nipa wo ya church member no atwi nipa ko me ba cho me de obi yale e wo me se wo ya church member me ba cho de bi sa na me wo ko bi na wo de wo twi nkrofo ko enam yeso
And now, who say Namusuna so for Mammy baby a city of comfort? Oh, Patches, you Manuel. Me bofo me ba cha say de buy no only free here buy or free o mo betna ye nchen o mo betna ye fie ho no ntine ni ye free sabe no your so for maame me ba cha na me nkwa asore ni bi me say no your so for maame me ba cha no your so for maame aha ntide na wo nkwa asore ni bi na mo betumi a kire obi say city of comfort wo nko bi ye de ntina otumi kire obi say ko so for maame city of comfort I want your Joshua oja wo ho wo nko bi ye de na kire kwan ma no ho ntentem iba chose ya don ba no minimo bia ntina ye pese omutim ntina e ma e pese omutim iba cho wo so gidie yi hwe ni enso wo tren kofo kwan se monko ni e pese etim na etim no nke etim na etim wo se Peter wo se mene Petro obotan so na asafo ne besi na wo asafo ne besi so wo nko bi Peter no ko bi o yesi Yesu fapem no Peter o ya member Unkobi, nemo wo kyerɛ nkrofo sɛ wo monko. Denti na na unkobi. Me me koma sole. Na nkrofo a wo twe wo monko ndi wo monko ma sore. Me ba cho sɛ na ye mpaibo na na o mate. Enti wo kyerɛ nkrofo a den na koso ho. Kenya wo kyerɛ kwan na wo de unkobi. Emmanuel me ba cho na ka ho ma me ba cho na sibia na esibi nu ntina edo wo ye ntem enti na obi yale ku sister bi na ni wodwom wo yale mia me ne maame ne tina akam no mo ya asole e ma ye de ne ku sister na etina akam ko ho e ma mpanyampo bompa ye ma ne ma sister no ho ye de eto no ti wo obi a watumi de obi akọ wa bompa ya ma ne ho ato na wo ka kire se wo so for maame eyo se nyame na afro nyame mfra wo akom na afa of maame me catch us say yakom enye nyamesom na the Bible atoso we ye den hu say yakom maame pa cho se me ne ko catch me say me ye ahoya me ye baifu na say ahoya de dadi wo mu anamboa unia na ma ne de na ba ye no say so for maame catch us say yahoya na yahoya to catch me say me ye baifu hu ntokwa pa na me ne eku no na so me kan sa kire me ba so for maame so na me busa say wo ye den hu say so for maame a wo de obi akoma na wasa ne yare na sore na enye nyambe bi na odi yewu akom na afa so for maame man pa chonka kwa de ba obi aka bi kire ne yonko ti hu ni nyina so waka be se me be fun so obi wo de na mebusa so for maame ai me ntia se so for maame ko ne obi ba yi me ba na so wo de na mebusa o se wo ni nyina so uhu hwe yeden na wo ka kire so for maame se so for maame wo sore na wo ye na akom na onim se ya akom na wo nkobi na wo kire nkofo kwan se akom no ya the Bible atoso nti omonko yima no e maame yesi me ba cho ma before ne ba ya e ma me de cancer o cancer asem ne wie di se na oba ne chance so oyare me ba cho me ba ile di ka ko hwiegu o cancer mo kan we Sunday ne Friday na me ba ile nyina ko hwiegu ye ne 2 weeks na akra ne so chance so oyale ti oba no wayare na say wayale 10 months ni 10 months me pa cho sa yen sa we ne ba ndie etwahwe ne die ti ye there were no akoka denti na oni sofu maame mo okun o sofu maame say honhum mo obaifo wo so se sofu maame yakom na se bia ani so ne ye de ye ni ani honhum asem me nim je maame difo ne papa sofo me te he me kan ani so me nim ne edam mi eno mo ntam na me busa wo adenti na makom ntokwa na Ellen and ebre 15 years 16 adenti na wasa kwa na ebre denti na ansana na sa breno emauso na odi eba bayere ada na amauso na ko bayere so na fe adane ko Ellen so ho na me penchire mo afri man pa che ndi minim wa ho hwe afri ntokwa me kokun ye na ama na basa ti me sumeje me fom so otum se me tama sof ma me chew se enfum so ma ye bia on fa nche me makobu na nim kotodwe apa ne chew ama na age kura so me nsa asole se ma me se bibia numu se bibia numu ti me ba me nka se biem ti enu na me kunu be ka kire me se sof ma me se obeji 10 million me kura nka me fa bibi ho oni sof ma me pa che bibia twamfoni che sisi ane akoda na ye
ena yehu yesoin papa sofo ani di mani di adwo ani di omega di afei yesekwan bia so Onyankopon sane na nim onyamu na onhwe yenna ne yare no fama mo akwa no nim hwe onim hwe sabofra no mpo ukuntokwa na Ellen gina ho mpo na wode na no ka bi mpo di anka metemase na obi a onim hwe emesoa sane so na kura ikambue na underwear kura atare wedie no mayentumi kura nwro adenti mama esi adenti mebusawo beme sisi atwamfoni chetiefo ne nam wano so akoka na fei akowie Ellen na omo a etie yesi konkonsa da bia ye beka ko wa ne esi konya ko wa onim tumi ekuta obi o onim tumi obi bie na no se mra ye ni nkaso na sanse mewre fida onim tumi a ekuta obi entintie obi na so mese kama tiefo nyina nte ne akoda na fam ipa cho esen wa pro ni nyina yentimi nkọ ne nchen pe be kọ ne nchen a gise de deto ansa ne akọ akula ne nchen na nim nyina pro ne nim kra ese wontimi mie nenu didie mu so che ye pese gise mi tie aduan na obesole kula gise me pagya no anopa kura me wuro na andamantimi na me de me pepa ne ho na me sande share ne saa na ntimi anworo isi akola no way oda emergency meba what's so for MAAME G2 musa na ya akola pepa cho G2 o kan say court verbatim menyi ni say so for betumi ayesa MAAME di for yeti mi fom na wazinya hwe me ma ne mo menyi ni say so for MAAME be ma say so for MAAME sere na obeyi yare na MAAME obeyi amana go back to the sender mama mabo abofwe mabo ye be yare do right so mama be kasemu no bompaye why OSOFO MAAME dem answer na mama wiase nyina te onka no so mama bompaye na baby a Ellen da no nyame maye nti asemode answer na ne wo bia no yakayete o ndamase nyame sham Erade me na wase na no pai wo ye hye wudie Ellen ti na erade ye hye mu adesra ni so betena wonsa se de din ka kasa kire wo dada enim so ye mpai botifo ama mezi fun so nyina ache no erade tena wonsa enim se waje na obewie nso e wo Kristo di mu amen. Okay me saka audio bi wa ha na ansa na mebo res omano mebo audio no a echese yesi sofo MAAME na agia tumu se wa ye me pese metie wo maso menyi MAAME esi ni ba kokra menyi ni so bi ka kire me se me kwa bia me fa me niema na me ka kire se nyame na de ma ba de ya metene ko mu esi dan me nyame eti me ka to so se di obeye me boni bia no obeba no obeba for the 25 years MAAME esi na wono wa ya bona so ma meti ma se mi do se me bi dai me ka no wono wa no ne ho man ka nyame a me ma ya ma fo mu de ne ba de be shi ewu musada me ma ka sa kwanda bia ne kra do so ya kwa na nyame me nyame ya tempa sa no mo beba ti wa fa na ku fure be kunu se o mo ba ha wa me kura ma ne se bi o mo de len heba ba na nyame ya che mi tude na ka che mi ku se e ba nti o mo ba ya so ma dunya me ka no kura no ba na ka se ase nyame ni pa bia ka bibi nti ka wa se nyame ni pa kura no e me ni be so fa ala ne ka ye o mo ka cho se be ka cho se ase mi so na ne sister yi ba ha aka ne sister ne be pa cho ade ma me sa be ye wa ti so fu ye ba ifu a wo tu me se nyame ana wo so wo hia wo tu me se nyame nyame amu dwumadi a wo me ni 40 years o 32 years ba ji na me ji nyame tinti wo tu me ye de abura dwen ne ti ase so ela sasa so office ne na kopon ni padi a nke so na se ne MAAME kasa na wo ni kasa ne ana me ka no ma ko fia ko bo de nkra no so sesa abura ti ya na me ko awmachi o sasa me sasa ma ka wo se be wo de ma ta na asole dem amo sa ya ma ta na asole dem amo sa ase chere sei e dan na
me imagine mu eye ma so le kasa na nyame che mo sa be jina e di matem mo na se anua ni da wo mo nya gro no mo hwe anyway se kasa se ye so fu kasa chiro na wunti a obi so fu betumi kasa chiro mo wati so wati ase no wase wa ba bi cha wo so wadi ma e bia mo sira mo dua and ba na ina ye ye so ba ba tati a ye fu mo to je wona ase ye we so check it sound me pese me bo sound ni nyina si na me tie mama esi brai ani ayetie ye enkomo ben ya so mama na na ka say me pa so na na ka sa tam de na me ni ho ni afa akura no ko pese why na ka say so mama e so be fo mo na se anwea me pa so ko didi na tem me pa so sa tam na o kasa na me ni ho entokwani sisa me omma ye tamakura no de ni kofi ntina me obi so for me so mo fa konwa ne ma abofra ne papa no na me ma so for mama abam me pese me ko sawia kro no so kosi na na chia me so o ma abam so enwieka ti me pese me tie free na na ya di amoa enum se so for mama o ma frɛ no kro na frɛ no then opani fa kasa mu ne ntente mame udin Ifata Flavia Sakwan from see City of Comfort. Bra mo kwa se mo de dwato akomaso for mame no. Mo sa akɔbɔ atwede wa so dem mo. Me pa cho yango kuntokwa. Yango kuntokwa na abofra ne me ba. Ye kwa na me metie animu na maseto me so na abofra ne toso miensa. Etibra ye hye nkomodie na se na ye ka asa me de nyame animu kreni. Me hwe akora na animu a na me ntimi ntina wo no mo nye enti asem na wo ka no. Etimi tue kwatena abontin ana me de sun kwa na me sun sense me ma me wuye kra anya me ma me ochimu anya me ya dase me bana a situation wo mu se otin ba bi na entokwa si ba bi na akra wo iti won mo sofa obedi dikra anya be pius abla me no kasa adwa me me see asori dem ho no de me kwatena me kwa me hu akra nsa me kwatena chire no mo ye ntibe bra wa mo o kasa o mo a wa mo me bra sebe ana sorry na obusa ase wo the bible ene na etu omo ebiafo ana o kase obi ye oboni afache na Yesu Kristo kra na oba na obeye ema na suafo obi ko busa ne se empre obi ye oboni a yenya ne de yemfa nche ne se na ono no kra chire mu se obi ye oboni a yempre nso ahodo biosunsun ena fache ne it means that ko bi ntimi nye oboni ntoaso mienu anase miensa da nti oso di nipa mboni ne de che no ti sata mi sori kwa abontin di mi ti ane se omo kase ada na akase o kasasa mi sister ba ko kaza ada na wo so kasasa na obi e kana se no so kire na yi na person say soft mama catch am say ta yere soft mama me batie masem no me say soft mama catch am say oba elen yare no onim hu bia pampa me pa cho de me jitum so o kan o mani pray say oni don fa say soft mama catch am say oba elen yare no onim hu bi me pa cho kan say o si me ba yare no o kan say o de how to me yere so no de me Berlin ejina ho o de na say elen yedua onde o so de ni gina yina me how no o kan sa de na mu busa no eti ekwa de busa nze ntie mu ofa na busa nze de na betu na o so betumi ahwe no ye ma no me kopim kosiara mu akosiara na nsem na etwa mu ni yemra ene ye ko ya kosiara ne du na so for me say charge o kosiara ni du ya no adani de o ka chem se o ka so o charge a o ntimi charge me sika because asetan na me tie no ntimi charge me de be firi makuma mbra ye mfa ma no eti yem se ma 100 cities and they affordable and the demand. It is Sunday, you catch 25. Now, Miss Catcher, you can say 25 years, 25 million, 25, 2,500 patch. And I'm saying, I'm nearly clone. Me, yes, scan, or share a certain amount city, and you are by away in term. No share a crown, the way was not done in the Casa. Now, one not quite a crown, the first one over Tono, obey. And I was anyone near the Casa, and one day, I'm young crony. E kawano dia nkuni problem na oba no na oso ne kokasa no le na den na watam oyere mu oso ntobi ma no ono akoto ne mu abesi wa watam mo no dia masofo maame oda o kan ka be ma gentle akoto abesi so we dia ya adoye na wakọ bosofo maame ni kura mane ama wo maba na kikiri anti na de tiani se me yere no me nyira ya ti odo me ni sof maame ni kunu no ye nyira odo ne me yiri nyira odo mu ne de tie ma fa na nwia se me ye panyi se nti me nwia kuma no
etu ofa sa de be ka mi se onya abotrema no na so of maame no nyo no le ba be fa mi na be fa de koma no go ka se mi nko free bi man mi so free ade e free di mi ntimi nye na tell into one canchen point blank of maame minimum di free emu a se mi nko free so of maame mi ntumi free na kwatam o ka che ni place e mi ntimi na no mi yiri obi o ho no mu ntimi tumi akofa abre no nyame adom na okoba o yiri dia o na toy ba ma na toy ara o mi tobi no no o yiri ka che se bia maame esi so of maame se mi nko free mo ma no na e mani wuti mi yi mo na wo dia beto dem ne baako na me dia mass of maame o ka che no ya ni je me fe na me se asini am ni se ye papa ye nyina ye baako ya tifie ni ntino fama na nka Edisen what the morning man edisen e che kakra edisen edibe busumansa na so for mama catch us da be no de baba be sha nan o ka che se mi nya abotre no de baba so for me fa kase mu nei but what sorry they did the say producer se me nko chiam na na chiam e ho ansa me ba so wa he Penny, good afternoon. Hello Nana Chiame, good afternoon. Ye go so chinchi mafidie no producer si ye ntiem free nana no manum ni ehu ne nana no maye ansa na sofo maame abam. Hello Nana, good afternoon. Good afternoon. Wadama asembi fa sofo maame dan na asomani hu abepie wanim. Yes, no, you don't know your so Mina may say, I check me. Now, South Lano, I don't know, I didn't know. Maybe if it's the bandman eating. And he, I said, maybe much pan or ban have a can say, yeah, actually, you don't go to Omonako, Kupa, Asatico. Omokoeno. Umbe duka bekana kwa na Afrika na hasekana every kwa pro ta ama fa mese ko feno sa fem se nemna na ile do dane enye kwa na mekoi ampa ne ko hel na etisa na nkomo gudi nya se so ma me no se amne ti ko se e wono ta 100.0 ande so ma me de metro no na endi kwa no me fre so ma me ko ngomudi enti me feno beba to umunyai no mo so nkomo de ta oba FM wan so umunyama me fre no tiampa me fre so maame ma oni ni kunyina ba na so enti edi kan so no medical campus na ya ma ne se nana aja me se ba se mi tin ko asem si na ba fi no so ani aye me fre ni musana ampa me fre no mba no ni bu se no asem ampa ba me kan se ma ni se di na tem na sa emuna se ma mo kanwa no o kanina se na manisi kuziko mutimba edi manisi di matem di wo da manisi ti no kwa wase ekuru kwa na nipa di akasa tia no ama wo de put from 3D na mi nsa o mo mai sa no mani na no wonu nya me sentame enti wa baba tola ni die na se eso wutia 75 million 7,005 ema ipakoro ema sofo na odi ese di mawo ansa do na ko wa sentam no na so ma me de ye se yibabu kwase ye mo empire ma atamfo empire ma atamfo na sawe ya atise de sabsabe wabudua na wode abuchafo daase ti de wo yende enye timtimfu bia ana wen se aye ren bia no ebusa no se aye ne kure wono na mesi ade wo ye no ye na aba ele so tie wono ojitu ti enya no ko na me da se ye fre no ye wono ye oba mi ho ye fe no akuyoko ojo akuyoko ba mi hene ye ba mi hene ti fe no oba tsa mu bi ama on kwa ka se me ba no an kamempele o ka che so fuma no an kamempele na ja wo ye wa na ti won je ti se wa mi ska no sa ti so ba 1000 se community unya kazi ba wali ba ko dia a
ya din na ko ti ada ko bom pai ma ko no ko bom pai ma ko la no o me de mi wa me ka che mi wa no mi fe mi ni sao an se me fe no mi sa ti ke mi no do di tu pa sa ma so ko ta no ko po ni a o ka be bi mo ti ni sa wo na ko po ni anti do bu sa ko no no beka Nana yedase so for me be kasa mu ne krom ho chia me na kasa no se nana no mani mu nyina no so for maame agiatum so for maame agiatu so for maame den na onim fa Ellen yare no ma ne so so for maame o kasa ba ko wa ha no wa no odin pa sa kasa no bi na me pe na wie ajojo no na doso den na onim fa Ellen yare no be pa chawo menya Ellen hwe Ibian wa me dia Ellen. Na ma me na didi matam. Ana ma bompa ye kwa yemfio no. Tia me ba kwa no oka ho. Omo mama nkyere musa me. Ba omo start ense omo kasa. Nti asema ba ko kan ne se ase o ye mfato hu bi ba me dwene ho e de ko akire. Fato ho ana o ye no kan be si se wono ena nka ya me bone. Ena adane ko ne baso a eko ne me betwea ma ate one me betwea ma ate se nya sanso na one betwea ma ate na no mu ne eno na kire no ada so obebo metuo ana se ode petro e ba begu me da ho ahye no ti papa ne ka asem no me yedi me ni me kro ne koi omo musa me asem ana na kan ejiremu o kiremu saa no ankosi saa se me ko bie ma no se maji atum omo keka me wa mo kran sele musame eti me ena me yese me de ma mesimi ni asem bia sese ya na sese no no wose omo ba omo asama omo de ma ba ho e ma asem no ode akoto ne henanim enu nti no ne hene se won frɛ me na wo mbisame doya na me yese me de me nwene bone bia enfenti ama me esinti ohene no ka se senka ono na ne ba ya sanko ma waka se antiesie didi watam se sofu maame osom no mfiri nyame ti uso ba tra no pa ma waka sa che ni kunu man ka sa nchire ni kunu sana ka no ebi asa na emeka no na wanka uka no se sofu maame ma ni kunu na tiwoyi me pacho uka bibi kire ni kunu bra mami kacha say sof mami wo akom na fa na the Bible atoso no eye wo ya uka bibi kire ni kunu mama ye ni no krema ye ho sa se menya ye kasa ni mami esi ye ye kan be kire asem ne mu nyina kan beti asem na se pa to for mami me say me waka bibia pie free wanum busa me mo ne ba cheme ba o se wo ya kom kire nansa ma na what to lie tintin what about crosses a line there 75 million so for me tell area o say onu to me kire na asemu okay mo me say mo de musa na mame da bi mebusa no na me busa say a pie free wanum say wo say wakasa wa sore ne ya kom hey na danti obetra no pa obetua soka man kasa o kan say ne sister no ne bela ne be frɛ me aye call ye no na mka chen se ne papa fie o me nkonti me kwa ba bia ye te no na o se wate enti me kwate na fie ho no mo no ɛna ne sister pani no benti ne sister ne ban na no osu no se ma fa cha ye na me ma de kora me nua ma me esi no wo gye free wo ho ase atete sa no wotete enti na mete ho na me sister nya me ne me dance ni se me de ma me esi ni asem bia na enyina so ne ye bayire na me kwagye ye ni mu na ase wo fa me ho abufuo ne mo no wo fa me ho abufuo eti se no no yem se no otete ho ho ano no banan woni me ni asem ame no wa asem o kasa jejejejeje na msema mesi ade abone na me de ayawo wadi mani ama metu obi dum fa man ba bia atena me free anso wasan de atoa me ode abone na maje ai afedi ameme de hye me bo meka na mse wantumi anka wo sa wo fe de wo ye de sesa me ye o ma sesa me de to o mani mo mo ba wo nche nyina bebusa abone amaje nti a wo di matenku mani ase o mo aba
won ka bibia ankyere omo ti se ni nyina so de ne honhom ntokwa na na meku ono nete wono so se me bo ne bayi a onhwe nyame anim eti honhom ntokwa na wo ne meku so for mame ma bibi wo honhom ewo mumienu mo ntemu amonka meyenti ye de ye nim honhom asem mama wona ye honhom adwuma den na wo honhom mumienu mo ntemu mama Ellen ene ebre so mame nyame ohata suru ne me dance ni kunu na tuwe omoga mi so nko free mu ente sa nyame fam so ya de ma obi nipa na bi store na o se me hia bi ammeje ampo free mu na omo frɛ me ma me mo frɛ me say ase me nuanom na nya problem ti me mrafi ti na bla yi wo ho na me si frɛ ko ampo free mu chena pa me mra de miniska me we wasen kam toto na mako ti me ka no na me so enipa so nsi kra sen kam hia bibia me meje so me de sa no me fere ti me ka na wo ye sa de a wo yire enyem no watoto mo agu ho ti wo beyi bia ma me akome ba me de aba na me se mate ti nya se me ka kire nso nko free mu emfa ma me to for mame me say den na waka ama Ellen 16 years na ne ho akire no yesi abawa sorry fie o say ai waye so for mame atini suo say odi akora say Ellen ebre na so beka to so say wo say wa enye me na meka o kom ho chia me say na therefore wo say wa so for mame nyame na meka nyame ne dance me pese me pamojo ene diem pese mbusa maame si maame se waya me bone me nye no ho asem na me busa me se woni maame si won tokwa Ellen woni mon tokwa ne ho mache ti na me busa wo se den ti na akwaje fans we ma wo ho se me sofo maame city of comfort me matulai tintin wa ba cross no 75 ma so maame na 75 na COVID-19 ye wo bi 7,500 ye benya ma waka bibisa chese so for mama waka bibisa me de odidi matempa na mbo nti abra so for mama what charge 75 for there I put it to you say wonim yare no me charge obi 75 na waka so mo metua sika bi ma akora ne ho beto no me ka so mo metua sika ba meti asem no edi omudi mani wo krom ho ana Ellen ka ho me bo me mpae Ellen dia ye dia ni Ellen oka ho na adanti na mama esiti a onyare na Ellen na be yare me kwa yemfi ono chia me ne ka sa sem no ayi papa ba ko ka sa sem no ana me ka kire ne se fellow ye bone no ankone so be bi awrade pe na odeko eti se money me so for me ba for me Bible ye da wani mu yi na baby a Pharaoh ye bone na innocent me nim tremu so for me nyame fro na me nyina ho me ntimi ni sofo tin ma ni sofo masa wo ba ka che me se Pharaoh ye bone no for ne so na enti ma me asia ye bone nti ele ne so ne so de na de me ntwe ma wo da asa wono a kire na semu no nti asa na asem na ye de so e wo se mo ma me kire na mo ba bi asem no ni ti ni na yi wo mo asa mo kama asa no de bi una person o ka bi o me na ka me bono na poso ama se ba bi a ye gina ne se akwara no owu e wo na ehun pa ma e wo mo sa ba ye tumi bompa ye ono no aba mama so for mama wakasa o washase akasa o washase akasa e na o de fa mo ho na me se yemfa mo no enton chen na ye mehwe e mo no kra de yen kra ya tene na se ne o ye no ensa hwe sanka uyi mo konko ba ko kra de ma OSOFO dia kensa hwe e won de yentra ba bi ehiam ne se akwara a wonni masam ne ho hwe nanso oda owu paso no e ho ne hiame pa ya benko ma paso kaka yeti OSOFO mame ma asem nyane se oyawa na mefam ana me bon paye o bon paye ne se me pa ocho me de ma asem ne se o se me ye konfo asa abọ me so ape so mo ebu me se me ye sofo ne bu me enu na che no oton bayre omo ba ma sori no refie mu ho a na o se me o ka sen de o ka no ka o se me ye konfo omo ebu me se me ye sofo ne bu me na abọ me so ape o ref oton bayre to refie mu a ba bi ase nkofo ba sori mo na se o se no enti me da bia no na chese ya wa me fem na no odi nti bompa ka kira de se urade
me de me nim obi aka wa awurade ho etze ne be a wo san kire ne beda dinti no ma asotwe enko obi biara obeya me bone so ba bibiara wo de ode befa na se yesa awie a nipa ne ba me de me wa ne se nipa ne bebo afode ama wa awurade fi se masema na me mpa ebom na me kan no se ne yemu asofo eti me se nkire ne nsi no mu se me ni nsu ya na me ni dua mame ma wona boss ampa e ma nya Ellen me de ma me mo Ellen so mpa e bat me bo mpa ye se ya wa me fem no e wo krom ho no awurade ma na ni munyam enne di no obi biara omunyare na omumra ka so obi anyare ma na omunya den me se awurade ma na so twen enko na me de enipa nyina hu se nyame na me so no fi se ena mo so na ma ba krom ho nti so chof mami ibusa tiawa Ellen ka ho ma Ellen ka ho wakasa tiawo da bida wa hia no wa cross le ni muda da bida ti dentia uhu Ellen se na ho ye o oh ma ibusa so mami wan kasa ye de akora ne ba sorry fie ho no 16 years okoni school senior high school odu school anu atwahwe ni apeja na okọ emergency ye yi na anu atwahwe so mami akora na anya omobo oh ma ana me ka no se enokre wo ho ye ba akopɛ tie no na me ka se omo wa asɛm ne ho no se nipa nyina be ka nokre wo nya ye nyankopɔn mo a enka ɛsɛso omo hu se ade ekoso na omo di me no enka ni kwan po se yesei visa ne papa kra be jama so den so be shema so dan sem bebre so ma me ya da de ele ko to asemu de me nim ba akopɛ ni senya me ana me din kan no senya me kwan ben so na obefa so ma Ellen ho ato no na na se waje atum wa kro na so abaje atum se wa bompa ye bi me de empa ma ti dena ye be ye se akodan me se na no pai ambulance ne ko emergency ba bi akodan ne da ye be ru nyina ne doctor se kasa so for ma me dena wo be ye ma ne nyansa so for ma me mpa ye ne nkum yesu pa ye nkum esa kira ye asemo yi eya meden kakra visa so abetena kana sem de bi na obesa ka so for me wo de obeka nyina msam asemanum kamienko de na pesa obeka bia bibi hye no me pesa wo beka se maamo ankasa ka de opesa o ka nyina na semam num ni wie so na wo kire me kwan e befa so ma akoda na sorry ma nyame sompa ne se ye kohwe nwisia ye kohwe yanka se nyame sompa ne se yemfa kunkum abo kunkum ye so for me no mienu ye bone eso e onyankopɔ anim se radical se wo kum ye ya kam se ye nyina ye besa no kwa tene fo e wasasi so ye kakra bi ye nyina ne bonye fo nko a na me ne me yan se maami ya mre se maami kwa na bra ko beka se na no na yi ne ka na akoda nti so for me mouse manum de opesa wo kaka ho ane kwanya e befa so ma akoda no ato no ene ye hwehwe ma me de starting a me be kromu ha me kunu ko hia papa yi na jana mfosem odo no so do no tini ye be ha ye dan wa ha ene je obeka e ho asem na mso na ne yere nso e no so eye na mse mate na je obeye dan no ene ye de bai ye bai me no betena se di nkomo kama e ma wo ka kire me se wo na wodi wo kunu fie ba de hoti enti na watu kire me obi eni kwan se me ne ye fan wo fie ho ti me ne me kunu fie ho na mse da onum se adwuma nso mpede de ni ade e se de wo si kono ade ni fie kura watu na se yan ya be hyemu se de na da asema se wo kotene fie bi mu na wa na suba mo ni bi ade obi nipa ote wo hawo wonso mo mbe ka se de be de na no bi akonya asem ti me de wo ba me nchen me no din kon kodwuma ekola ne wo me nchen ne ade me your friend say emo ne de na mu no ase na mfosem mu me no ya anwonko ni mu no aja okunu kofa amu ya ode ma me hu me ndim de esi ye na se wo ne ye no asesa ba ne nyina no na ha me na me kwa atwea e ma me de me ma no e brew ti me den kura ne brew no je wo mo feso e na me de me kwa atwea no ti me kwa atwea na me bedu ye no me so ofie ho na wo cropot ayede anwea ye ne bi me bedu ofie no wonwea bi e frɛ na free ye e na oba afie na ose of maame me ya na me nwea na maame si wo kɔ ba bia emfa o mane nkogya ne biem na ne cropot bi wa bo wo ba keto na apae no
emo se onka so openkwala bi ahwe wo mo to waje obeji ni kunu hono mo na me se oh kropoto no apaya obeji na so obeji na me se okay so obeji a mate etime ye din man ka ho asem na me ye din ti me de me busao na so ma ente sa enye no korekora na me se me de waka mate me no ti asomdwem boni bia nim ase emo ne nkoye no na oye no style na me so no na wonta antena fie na de na mpese me ye nso no na ase enwie na mpese me ya ade na eja wani jinti na me fa mo ne nkoye timitimi ka kire okuru se me de mo no ebeba wo se wate ti emu ho na ase mo ne nkoye no na ene ye ya ase woda na di no onshela ne me nya fine no mu ne ade onshela ne me nya fine ne ade by na me de me nim se bia emo no fi se me no ye fine e wo ho by ne ya wo ye na me nim ti me ka kire ni kunu se ase ma me sin shela enchi ayen da akura se wachia no wonye so o ka ba ma ne se emfi no o ka se emfi no me kuna ye kompre bebre de man o ka se emfi no ti me dwere ho ana afementi ase ti anwumre bi ne wo fie ena ele ba se da me papa se behwe ade ena me kunu di mirika coin to so kodu ye na ese ntoko mo kono ano odin ena me kunu ya se maami esi wo se bla ya ujai so for maami unim sansem we nyina ba ma no kraka ya condemn ma benesa de oyeye no enye sise ye busa se so for maami se wo na wo bompa ya ma ele we maami esi ho ankere no nemmom ele na kodaketu a wo sua de hwa koda infoni kan infoni ne nemfoni akwan ba bia odane mu ode so for maami den na wo beye ena ye busa ma me de ansem busa amaka chiame na asem o ka no kura bia ne hwewu me kwampo me na me busa o de fa chiame me na me busa so for maami den na wo beye ama akwadra no ese ne dadem ansem ya maami ne kan nyina ya condemn no wadi for enti den na wo beye ama akwadra no nya hoto ma ansem busa me maka se me de o Kristo di empire na obo ti me empire na me boye ena nya wono maami esinti ena me bo me empire wono nim de na me fem ho eti me bo me empire dada okay tis anyway 5 million women 25 million and then what nibi nibi right e abona nko mo kwa bosom so nko ba kodane enya djuma da 70 million me so bia wa ya ngbo no egoma bisade me ba me tia ne so bi ka kire me se me kwa wi me fa me ne ma na me ka kire se nya me na de ma ba de ya me teme ko mu esi dan me nya me eti me ka to so say o be ya me boni bia no obeba no obeba for the 25 million so for me ote mete pa ewa ewa me ote mete ote ne say ma pressure on ba just no mama so wan kasa sanka me mobio se me busa no say obeye bone a obeba no man kasa se we no mo de akwara na ba wa sori ho ana bufuo na ba ani ebusa ho ana sof mama kasa wo krofo keka ho nsam na waka se wo be cross no ba se dua kura na wo kodane a utua me ka kire wo wo kan wo se dua nti mean se nya Elena e wo se ye dane ye disika so na bedane omo ye dede wa sori dem ho no mimi pie ye no omo ye dede wa sori dem na mimi pie fra sori dem fi so omo ma ye ntwe se ye be ka asem no na mimi pie nti so for me dwen baby ho na ye ba mo na brenesi akono medesima mienu emma kasama wiase manyina nte nia wo batumi aye a untumi nye chinye se wanye epie wa sorry dem video a etwagu screen yi so anu die bi yedi ano 75 ko 25 bibia chese wonsa wo mu be so for maame den ne ye be yama Ellen wa peja maame de onse medinka ka se mpaye na me boy ti ubusa maame esi obeka ya bom mpaye ama akora no ya bom mpaye e de ama akora no me anso o kasa o kan me de mezato akora ne so e bom mpaye e de ma no se eno chi ansa nom so wasa be fresa wo charge kwata 1000 cedis ma me charge omo ba wa sori fie chi no na wa frɛ wo nua ba ma ye mame esikunu aka chense wo charge 1000 nyame na make o ma be charge oh na say wo voice wa ho ma anan de bufo ka no wa ha da bi me charge on say make asa make bi say
se obi efom na se owu ne fom so be pacha wa nipa no be bo afode e de amanyankopon enti me charge obi te say for yes any mo Emailen me de so dem ho na omo ba ye me hwe yo ti for yes say na ye mo so for maame ye mpes akora ne nim ho hwe me ni afode bi amaje enti ade na akora na sorry ana me kan se me de nyame anim nam de call enti maame esi ba me ka kire ne se onya me bone nyame na wafom no nyame na wafom no fi se me de minim me ho se nyame adwuma na me ye no wakase tia me na mabɔ mpaye ana ne ba na ne akɔ no so ho na me ntiase no se ko maame esi so anka me ha me ho na no na yi ne ka na se Ellen ti ba bi na wo sua de ye dance president business bi ye ma chese ntokwa wo sofo ne maame ntem no enku akwada no ntontwene da ye ntiase enti ne kasa den na wo bɛyɛ ama akwada no ho atɔ no ma anse mu busa na maka me se mpaye na me boy ene sei yen ya bɔ mpaye nkotodwa aba wa sɔre fie hɔ a wa bebu nkotodwa wa nim no video na ni wo de hwɛ mo hwɛ bi mo de mo hwɛ kotodwa kokura sɔfo maame de na obɛyɛ omo ye kram ka me ase me mpesa se obi koto bai ase tinchina omo koto me ti me kura na me se mo obi ankoto ba wo ka omo mfi sɔfo na oka omo ho mbai no chese de omo ye na me hu de menye tinchina omo koto na me so nyame otie mpaibo eti se wo ka asem kire no na se wo san ene kasa otie di me de enti den na obey se wo bompa e di say ya na mu ya den ya na mu ya den ya start se ye mo bompa ya makoda no na no ya wada koda ne nante bai sisi ade ontumi nante o onnante maame ho sa akora ne tumi nante otumi nante ana ontumi nante maame esono ba bia mete ene ese say de ontumi nante ti den ya bompa he no so mia na mu mia ti e benden ma nyame oye ba akopɛ yese enne me ne me kunu ne asofo enyina edi ma no menim se nyame de ode bone che etimi ne se de etie bia no akora ne nya wo bone nti wo ba ha me ka kire wo se wa akora Ellen wa fomo ana ti ni kwan sa akora ne bre Ellen fomo ne maame na fomo so for me se wo de aye maame esi a kamini oni asem na mom se Ellen pa won fomo wo de wo se wo fomo a nyame de Ellen so fomo ma ana me kan se on se me aye bibi te se wone mako ana mabɔ mpae nkum ne ba me ka se nkum ne ba ya no bɔ no se mpacho me bɔ mpae se enye wono po samre na me ne me se wo bɔ mpae ne se me bɔ me mpae se fisane ma omode ye me okromo ne ade no ti me bɔ mpae se omo hu se nyame na de ma ba kromo na omo ya sa ewrade ma na so twen kɔ sankɔfo na ɛyɛ me saa ne so okay mami di for bremo ai so for mami kwan ben so na obefa mami di for minim asofo mpaye tumi ekum asofo mpaye bi tumi bubu nkrofo asofo mpaye bi tumi tete ni nka mose mam so mo triple mana ka wo se nyina ye hye o ke nyina ebese faro fo bei ewom de se faro ye ka wo mu gunsuo dim nanso ntina moja bi bekasa mayen yesu kristo be gina ho wu mayen na ye twa temu se temuafo na mebu yatan na ye de wa asase so ne ye bɔ mpaye ne ye de yare ye man krofo na ye bebubu wo me challenge wo me kyerɛ wo mama se na wo se onua ba antina me da se akola na se no kura cha se bu ananame Bisha kolei pa shefefe nese na kolei sabi yemi kurabini nitinu biu ya rehusem na misusu se maame woni enre sunsun masem bikacho se hunemu mu na bayira na meboa sunsun masem na nke sunsun masem wa bible so wakra wa yebone no woni na wuo na wedi ne ba na wuo ne ba na je yare me be ya woti we maame sofo be se ya na obi ya bone a nyame wa sochi ode mane wa ye na ko fi se bible say ni okaye no wakanya me ni kosua erade se enya e kon mo na reto no betu ebufu no soka na me ba sofo be se ade ma menyini ni kakra bi ya charge ne wo mu no nyame tu ebufu so kapa
na nka de wo ye bone ne won na ne nsaka akatua na charge ne wo mu no nyame so de ma ye kwaye mfa makwa na ye den enna wo yi bua to twa bua ebonye enkwala sika hia ni bi efun obetima betua 20 million 25 million 70 million 10 million and sika wari mu na sika kase between COVID-19 by obi bra me 500,000 ambom semso na sika 10 million say age so betua sika ansana masra mam MAAME meba medi ho yawo menim breko a wudi sofo no ya fuma nyame tia abufure no so ka o wo be de nanka wo be kenyame nipa nanka wanya ho free afedi wonya ho free fani na menim paye no de odi ni gina bo paye no yenyina se yebo Erade ni wona wona me ham ene wona Kristo ne me ko ne nko yanka se erade obi otin ba bia woni mo fa akoto no so nyame kura wonya ne saa dabi ye nyankopon no wonya ne saa wo ye bone ya wanka sa wo kre wo ye bone wo bone ne ho so twen na eba na me bayi prayer wo fa so a when dilientia MAAME na akotia ne ba no ekwan bi a wo fa so a MAAME wo besa asra ma no me wo bompa ya che na MAAME bi ka kire me ne se me te ne huhu masum se me ko asoro bi emu a me kogu no wo so de me be ma ya ye me ntumi ngu no na me so osuru nyame ontia wo kasa ne wo de wano aka me kan sa ade achi anopo na MAAME no okunu de ba sa na no achim me bompa me anam sa bompa ye wo be nam sa MAAME woni bibi sunsun asem ti koto nya srebo ni fache o srebo ni facha me kura mka so okunu fa no hospital wo so MAAME da bi me yiri se he ya na mfa na mra ampa me ka hye nyame ni onyam o srebo ni facha me srebi ka ho wo kwana na nanim na hachi ya na atene next time one want it so man ojaye office on to mentake enti MAAME de metumi aka kire won se ye di sofo wo ma komati aye no me de akura de metumi ka kire Erade se Erade nti kun we wo nko MAAME esi na enye obi na to no asempa ye minim de odi ni gina bompa ye akola no MAAME soma ne se o papa soma se ye mefra ne mra ye mefra no wukunu mra se ne yire ne ekono akola na mode na ya apam adai ensese basa hwene akola ye madam so ye batan yes we ye batan when you be back kola fefe hwene wi ya kowi enti aba ya charge ne wo mu ne de enti afri nyame charge ne wo mu no me de mo gisika no Kristo so de ma ye kwa yenso yemfa makwa na mi wi ama charge woni de ene na charge no nti na wo do me nkrofo sane Jehovah ja obi obeba bia beba betu yesika debi abaya ya ye adwuma no kakra menya mfishi aduanan wasofo dwuma mu mi wo mu experience bebre trek de yeminim de efra Urade minim ni nyina na wo hye ne ensem bi ho na ebeka ho na akoye bibie ho wo domi adome MAAME no woni wutile no wono na sa no mi we ose konso nya ne ba enti madam wanfa wani antu nyame se wo ye batan wanfa wani antu o mo ba ya wo se samon face camera we kira akometumi da wo so we kira se akola no na de yare na ma no wo na de yare na to akola no so eye wo mewura eye wo wana de yare na to akola no so sani o MAAME betumi aye adwuma papa ne betumi aye adwuma ne abetu awoka eye entwe yi why nyame wo de bone che enti akone da woni MAAME ne ntem no kanyame de MAAME ne ho MAAME ne bufuo be ma no mo masam ne sunsun masam o bayire 200,000 so yako emo yako 7 ka do yakura MAAME waye wono ankeye enipa okuna ntama no wono akoto enna wokuna faabre wo enti o MAAME jama nka enna ka wosanka wuje mu ka wo kai papa kakra ababa yi wa hohia brem okunu be dom wo kesa wo kai wo no okay MAAME di form se waka kakra wo no nti mehwe bia na obedane no so MAAME den abeka ana meka no se pa ma nkanya de ameba ha onse no ameka kire mu ka me ma hada timpezembu se MAAME di for se onhwehwe me mu be se me free nyame a onka na obi ante mumusa ne MAAME eno kura kan ye ba ko pe na charge ne wo mu no so ana me bisa charge ne wo mu na ye den ya
onyame na me dance maame se nete wo no sama sorry me charge obi na ye den na fe de yare aban keka mpo aba yare aban e kana abo eye de ne metie sika ansa na kola no won erade nyankopo e kana aba no so for me kabibitia wa me baby ahoma na tom kabibitia Ellen on tiapo ose on tiapo Ellen on tiapo oh ma so for me tia wa meka so on tiapo ya na meka no rehose se ni nyina nyame ya wodi enti den na wo ba o ma busa ho o tena se nyina me free don compare mu so for me den ne be ye na ma ha wani ma ka bibia to so for me den ne be ye so for me ntimi nka bibia ye ya makora no ato no ma ka bibi kire me ne etiefo ana meka de me wo ye Awurade enti me ana say koya wo fa so bompa ye no say na wo ye say no wo ka so ma no kan say wo bompa ye ne say so for mama ase what the ma betena na say ajojo ana there be obi be enyo so for mama o say me obi be ewu akola ni huna mane mama nyame a won de mama dey for there be konsa so for mama konsa charge ne wo mu charge me pass mo ya so for me mesra wo me say me mesra konsa enti di obi abeka bia no so for mama obeka di obi abeka bia be ya no da bisa en ya won AFUTUO no de ma o nyame na me se won hwehwem se me nyame a baba so for boy so for mama dina so for mama dina me je wa anyi o who affect me da se so for boy oba pa me da se am say asem na oba pa ye ka no eno kwasem ni eye ni bresem pa fi se nipa nkwa ho asem ni ye ka no enipa nkwa enwo asem na ye ka no na enkwa nya ade afi wo nsa obetumi afa bia wuda akwala ne nkwa no sesei ayeti se kosua o ana abedi sofu maame nsem ana wo hwirihwiri ni sei o se bra no wo ka asem no wo kasa no metie audio no yi a ekodu ba bi ma wo ka bibi se akwada no kura no de ne kira akwakodie no onyankwa na ye nyame oh sofu maame ka bibi sa wo audio no mu oh audio no mu meaning say ewiase wobi a wo twa san wode ni baby o pai san de kro eye dealers of maame kan sa word no eye dealers of maame kan sa word no say baby akoda na kira akura akoduro no de le kira akura akoduro no so wonyankwa ne firi nyame eno kwasem media ansem bebreba ye kan nyina eno bebreba of maame ye kan nyina ho no mun enye ahopa na madwiri gina na no kwasem no oba pa abawu ye o me akoda we ya akola no yare no wo say de ellen te some belly na wo wuye no wasa di Ellen ti same me ba Ellen na owuye no eti nu ebra me koya me kowe akola no woka no mu no obapa wo fresh of ma me obeka kire wo se no me kodu fie mantumi anidi eno me kodu fie mantumi anidi me wira ko saa fia no koe me ye station ho obapa ba bia me kofa ka da no me hirai adai akola kitwa wesiri boni be na kola na ye adia na kola na ya akola no mu so pro akola ne pro adai mami na mi drink 0.7 and then nibi mami nibi ya bona nko mo bosom so nko ma akoda ne enya juma da sa me me so bia wa ya ngbo ne goma bisa dia me ba me tia ne so bi ka kire me se me kwa bia me fa me ne ma na me ka kire se na me na de ma ba de ya me tene ko mu asidan me nyame enti me ka to so se di Chama me oso ka bibi. O sa papa so for so. Be man so so man so ben kasabu no. Me ba che wo. Asama me ka ye. Ne se me de ma me se nya me bone, nya me no aye ne bone. Eti on de on sere Awurade. Ma nya me ni power ha mo nyina emze mo ye nya me nkrofo. Ti de me ka se mo beti mase. Na mo hwe me mu sensuo na mesoma na sebo na mesoma na ebia obi adwene nse bia ma bodua na se ebia me free nyame yachi nyame pe okay Awurade eti asema me ka che ma besin se nyame no aye ne bone ti no ane se on de obenu ne ho se bia Awurade asema me ka chere also wanu ne ho senti no de nkoto de baaye no 3224947771 yentie ne atie fo nso beka adwen no ni yentim tigas yenja ma sofo no se hello na ayesa di obi aye papa just waji receipt hello
esa no ma be me adwa wonte apoye ye nka bi ye mesra mami di for kwada hello mami na pacho udi me pacho me ka free na ka so do busa ma adwa ni ma adwa ye nko tututo na me in fact ye me wa hu ye and to the because of my many sense one was I'm fan of of man when you be my sugar when people did that when you be boneda na what I want come saying na me na kwa when you say any person that you obi dia no de ne ma awu to be do money who asa no say no de ne ma back then Kafra 0322494771 hello hello Pachodi Josephine. Okay, US yankwe Me Pachantuna from MAAME AFUTUO oyerepaafutuolive. Antuna no kwaya ba ko pe from A to Z. So MAAME, I put it to you say one akwara me sa. It is a kwaya wo be so akwara no be to no. One na MAAME na enya akwara no no ni hobi. And see audio evidence for all clear. And see akwaya wo be so akwara no innocent child no be to no. And no ni na faksa na so na akwara no to no. Na akwara no we did akwara no. Antuna mo ko mo de be yo. It is fakwa bi to kwaya wo fa so akwara no ye sa no. Sister Josephine or you 0322494771 hello Pachodi FM Omega me me yankwe me no problem say ana imagine say me tremo say kamo amuwo ibu hono no kamo pa okuma me na chaw Neja say bia mo apo society na wonye ti because oba na wo na nkaka na wonye ta oba na wonye because ye de wadi amane no wa ya ma ya se mensa de ade na baba kia wo ta be kan okay oh my god ya dase hello Antuna Pachodi good afternoon Nana Adunani in New York. Okay. So for MAAME, ye paucho uyo batan. Yes, real. Ye MAAME na ye bia friwakume mu na ejemu. Na se wa so hwa wo. Na se dia wo ye no wa se ye wi aye mu wi aye nye ya wo de pe mu kan ma ye nko hospital nko boka. Na wa se na wi a ye na ye bed. Nemo mu se wankasa wo nim se ugu so na bo mpa ya. Yes, real. Fine pie no kache nyame na wo so kache na oyeye no kache se nyame na se o ma ba be pache iti se nyame ne nye no na neni onyamo no ende di wo ye nyina anim se nyame ne gina ye nyina be ba ana ye dance mo ka nyina so fa be wo sere o ti me gidi se ye nwie na ba kache so wa wie apostle we jam hello Opani Wooding Antuna mahai Belton in Tafonia bra Antuna mo me do adru pada so jina se na obe piemu so Belta ko ani wate na de ko ani mame Antuna ohun odomo mame nka ihu bita ya bra na ya bintia mo anya ko ponchira na Antuna ne so ko ba yi medine ho ya pa titlu abofra no a enam no so se nam no so na wa ya abofra ne sa Antuna nchai plus on ne MAAME anya asem a abofra no waka bia sem na wutimi di na wusei ye besre no ba bia asem na duru no mo ntwe asem ni tintan na pa bia so be fa so a abofra no ho beto no okay won fa so en fa so mbimra me dance brata me dance hello good afternoon Pachodin Papa Bra UK Tottenham yankwe that's it Antuna yemi aba OSOFO MAAME no the next sure say asemo amoka no wanu no de wa ye nyina so we hwe n'animu a wo se de MAAME no sabi asem kan wa ma asofudi anya akono
Now the way I was wire you know, on fat chopa and mammo, no moon could do and Casadia wire no, when you know pa was left Radem Paye, and Ma once Radem Paye and Pamakodan Untono. Now one only me who ever Glebia wire no, Damase antenna. Okay. Hello? Hello, Mami na. Achodi. Ibiana Eric. Eric yankwe. Mami na mi susu se OSOFO Mami ni abaya no Mami no. Omo ye ba ko bi no ndima mfa nko abaya no so no. Mfa nko Mami no so no. Ana ole pa ne ba no so nti Mami no. So Mami asre o. Minim sana som na waka. Wasre amakoyan Mami no opportunity. Won so pagya ni mu. Omo nyina asre. Ye omo sre no omo nkyere. Me se wode call Mami no so wantimi na wode call ne ba so. Eni nti ne ba ta. Kai atija. So Mami asre o kasa wasre. So no so ka say huhu ntokwa. Me se ne wo mu ntam no mo nka me entie. Ne de huhu masem yedi mo Mami di fo kwa ne behum. Na wo di do patient be so abiding in praise. Ubetie ubemelo ubaba form. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Mami pato. So for Mami no. Oh. One shena woma akwala no ehun to no. Asaba wo kan ya. E ma akwala no course ati bia ni mu no. Akwala 16 years to 15 years. Na all take pro. Na wo tipo na wo say tantro. Enti ebe ya enka wo se no si bo mpaye no. Won sam mpaye na ma akwala no so nya sa akwala ni wu. Ebe tia ko ne manyina so. Because nyankopon kwa na ebo na e kwa enko to gani bo mpaye mana. Nyamia. Nyame de yebo na tsaye nja den ti na wo se o timi ya sa de no. Na wo ti wona wo to papa to. Adai. Enti won mon paye na se na o ti mon paye na o ma akola no. Yes ano. Won sa mon paye so be mana ko ma me no so o ma no ko ma me no so. Na akola ni nya ne fa ahudie because akola ro nya ebo ni biara. Me da ma se. Right, ya nya papa bi a ya so wa homa no so obetumi asa akwara de yare. Hello? Hello, Auntie. Papa, Woody. Me say ya ka ya gbo. Na ga te say. Ma me no awati wo no. Ko ma no ho tore no. Kam ta ka na bi ti no mo ko ani. Te tu ga mo ko ta ga mi ti ba. Na ga ma me no me suma ti ni se bi to baby. So on Jafia, why? Put your Bibia or Kotia or Kotia in the water. Young father, no, for the Cora, Mampon Kona say, MPA. Now, one Casaway and Yamiso for Yamia Kwana, so your comfort. Maybe I miss a maybe I mean, I'm not going to Mamma. That's the Bibu of Debbie. That's a Mammy the movie and I want the movie. When the movie now, when the movie pa. Yo. So, Korea ni baby am no. Korea what be you? What be? Say we Mampon ko ase nyina pie ma chew ne. Mami di for since maka krabio. Hello. Hey. A fantastic one. Poye. Fantastic one. Medate. Mami na wadaro man. Mama nchie du ba fi a designer and wona fantreta wa biem na me ko ne nyi na enei be ho a so mama o tiemu so o tiemu wa ha onko ba bia o kanyina wo sre onko ba bia wo te ha me catch your plane me I put to you say we a wicked woman me na me catch you boni a so tiemu ma what it is so boni anybody you wa kono me say anyone who kono chenchina me catch your plane say anyone who kono chenchina one yabe na ye mon ka wasem asem na okaye asem na wo ye ma kwa ma okano na hu ase papa bi abawom wo see ye ti waka say wo be charge 7,500 wo see ye wa ye bo wo so a wo see me to for me na me enu me sem waka bu obi ba so no ye catch so be for no that's what we say I'm telling you wo telephone me to be ba so sa ade boni we no bi ayo na sabi sabu no bi wa sama na wa so ti be ebe ya juma
So for mo catch say nyewa, me catch say e one waye. Na wo yeta. O be je sabi o go boni che. Ana me da say. Si from Ajobra o so for me Yako Ana wa reverse no Obi so dey come and ponko na say o Onfanko So mama what be you Onfanko Ma me nyame Me say kebi Christosum eye bonifache say ye boni bebrebe say ye hu ye moba amfa nche ye amfa ne bambe maye mpata kan na asofo kwamuni ba bia mbegina ho asori bia ni ho say Yesu Kristo me se me mudua ne so ankekam kamunya ba bia na ye ba ye se mo collection no kwam fancy abonten ye fa matum so mama ye ko me bre na ye be uni hwe abeka me de ana maka no se me de ye bompa ya makra no okay bo empire sema empire na wo bo amakra na tiapo bo ma wiase nyina nyemo dance for ne yenye so amen Emma Ellen erade bompa ya da wase ye koso ja Ellen sha wonsa sabe bibia woda ma wa ho den ne utumi emura ne nipadwem o Yesu Kristo demo amen amen Amen. Ejidi for mo so. Central market ma main tesamaka amen. Wa wo take nim ka amen. Saria for amen. Saria. Ka amen. Ya kon na. Wa beti ni so wo afori buti anenem. Ma me bibia ne me mo. Efi ho na kora ne yare ya na ye kese. Enuanom akra ne suna maame no etwa ntwato so ede to no so no ono so ena eba beka se o si ohia mpata nti mo me hwe no so for maame pa cho wate awo ye nti ya pa cho wa 03 adwomu nyina eso pa cho ye frame adwoa me kasa free sebia adwomu di ankasa de sai opoku Naomi opoku ohu ben me kasa mu no ben me kasa mu na macho me pese me teun kaye me samo Ellen asama saba case 2 Ellen case 2 yaka Elena o ma mene sof ma me dan na nya ntawantawa bia back to the sender bell mu na fe akora ne te hwa no opro ne ma me na nkasa betre so ntumi nkodem akora na nkoyie ne wosem case 2 ena ye to aso yi pacha wie yete Bacha wie de boko ye frame efie de ye frame adwoa me ko school obekwa SD school mun ye frame opoku Naomi me ne Ellen ne wo kuro ba akoso na me wo SS3 na Ellen wo 1 today me nam campus na obi frame obi frame sister adwoa nti me twa me ne Ellen na Ellen ka kire me say onya school wa hana dey na o maame de ne baaye no kra na o maame hwehwe me na me say na me wo class intina wa hu me no every one on the 31st January me wo class sana me classmate ba ko be frame say menya hoho e wa bontin na me ko na teacher ni na say oba class no onya mbae me ko na Ellen maame na amanfo so Ellen mu one boy ba ko na baaye e friend Scorpion Bibra baby ani ye won na sick bay school for mema wo ho e ma form 1 form 2 ni form 3 fo nyina miru ho na ma me ni bu nkotodwe adwoa me pa show ja me ba no adwoa me sire ja me ba no baby me ko bia so na wo ye me ba no ba ni bo di sam pa show ja me ba no wa mo teacher ni bia amane mo mistress ni bia amane no be yesa it means me free one man me an control me hu na me de ni so be rack na me tobo ase o classroom ana Ellen maame efri sawia boso abamo school mo ho ana teacher ni be na osi ne so a ya be free classroom se bra wanya ho ukoye na ho no so koto ya adwa me pacho ja me Ellen adwa me srew menku Ellen jano sana woka me pacho ai chamfoni ni ye na tiefo etie no yente wase ye me pacho wa mo teacher ni bia mane ye no wa mo mistress ni bia mane me wa class na teacher ni na nke ye so be kire ade no na wonya mbai e na me classmate amene no wa classroom be file me se menya ho sick bay
ti me kwa na Ellen maame ene boy ba ko ye friend Scorpion ti me wura ho no ma so Ellen mu school fo mo wo ne nchen no e ma wo ne me ma form 1 form 2 form 3 form so wo ti me wura ho na maame ni bu nkoto je se adwa me pa cho ja Ellen wa ja Ellen ti me nko school ba bia me ko bia so na wo Ellen me pa cho ja no ntimi so oyesa no a o free wo no me ntimi an control me ho na me de manim ni suo ba class me ba na teacher ni na nke yesa wo ba na aba o ho me sa bi nso da na obi sa me se adan na me su me ntimi an kasa nti ma break na obi free class no e na oban me se de ha me bia me nkanjere no na me ka kire ni se akura ba ku firi ho aba ye friend Ellen oba ye otwitwa hwe o ma me bebo me bayie anope ya wan country obi in front of student se me na me ya ne ba ne ba bi obeko bia se me na me ya ne ba no ene ye teacher ni ka kire me se te sa akura na me wa busuafo ho adan na wan ko bo ma busuafo amane anaso oba school mu ni teachers wo ho am obi amane intimi nko bo me house mistress amane ana me call me house mistress wo na me bo na amane se akura ba ku firi ho aba your friend Ellen otwitwa hwe o maame aba ha bebo me bayi se baby obeko bia se me na me ye ne ba ntimi njai no asem na anye mistress ne de na ode ko senior house mistress wo na senior house mistress bi sa me se madam for ne akura no me si da bi wadi mi bi da me si da bi mama ni skada ana me si da bi ana ma ye ko frɛ Ellen ba Ellen gina ho na obi sa ne se Ellen wadam for na wo mi wo si da bi wadi ni bi da o si da bi ana o se o maame si ba bi obeko bia no Naomi na yewo na won so wo ka de na afa won o se ono de se ba se o twase a do obeka bia no won hu o maame na ka kire no na o makọ ba bi papa no tete ahaban o mokọ papa no tete ahaban no papa ne ka kire ne se o mo pese o mo ma ne bayiye ne ne ho mfa enti ya na etwa na hwe ho ene ye senior house mistress so asem na anya ne de na o de call headmaster ho ene obi sa akra ne se na damfo ne mi akra ne se da bi wadi magia ne da o se da bi mama ni skada o se da bi na asem na o maame ka no hu ni se no so oni de onim na o twahwe a o maame so obo ne din adwoa poku na omi o me se Ellen ni bo me din ene headmaster e ma ne de ne maame number ma no so de ne maame number ma no no friend ni se nyambo achi na ombele school no see you wate ti ano papa na Ellen maame bai maame yesi oni ni nua ba ko ye friend ata ti ya administration mitiwobi me house mistress senior house mistress Ellen house mistress school beza and a headmaster and a nini ata no ene ebisa akra ne se o maame se me na me ye no na edan no no so ka fa won se onti ase se o school maame nkasa no ho enso ye be ono be fia na makoni school mother ha ko bisa ne se Ellen way ne headmaster man ye ko free ni school mother ne bai ene headmaster bisa ne se na bisa ne ho asem free ne ho da me bisa Ellen en asem free ne ho da na ni school mother ne se da bi na Ellen maame yesi wo bi oni ni ata ene headmaster bisa ne se ono maame yesi nso nyina so ene sen se me na me ye ne ba no oso de ne ba Ellen ko Sevilla clinic odene ko Sevilla clinic no na nurse ni ka kire ne se de oya oba no oni ne ti kuro ba ko so sa ne ko school ba ko be friend opoku na omi adwoa pokua on na ya oba no ene headmaster ni bisa ne se nurse ni e friend ne sen osi nurse ni de onim ni dimba o hu na obohu no ena ya headmaster ka kire ne se unim sa akra yi ni obi enti na wo ye ne sa na o ma me di o masem kro bi hunu mitimi di o masem enti wan ho ya ba bia me du be gina na o mpe ene osa ka ka ho se nurse ni ka kire ne se ya ton ele ya mama 30 pesos ene me tue mu 20 pesos na ka 10 pesos ene senior house mistress bisa ne se na busiafo na nurse ni se ya ton ele o ma ton ele ya mama no wa na busiafo ne den wa nkasa ti headmaster ni ka chen so wan hwe yobe ma na ho akire ni pa so hu ni se mi ni obi anti na wo yesa nti opie ko baaye no e na obepa achew odi kan be gu mani ma se bo me bayi o school mu wiye ansa na okome na na ho akobọ na mane nti me wo fa ho na ka kire nti sande me wo fa ba school na o sisi na wate na
me then call my mistress one of my mistress in so am I call headmaster ho na headmaster ne ka chen say the sin nyina no kre na akola bi ya friend Ellen ne maame aba ha be bo fa ase ne be yie na ne nyina mu no apa achew enti wonko Ellen maame wi o sa so be samai maka ho wo fa ko fie na okọ ne chiame Ellen papa maame esi papa ya chiame ana okọ ka kire chiame ne titi one chiame ne nyina ka se omode mbe kosuma nkwa hene ho tichiame ne flame ofa ana mo ofa ka kire ni se wa ko school na headmaster no class de esi nyina echi no maame esi kula pa achew na na chiame asmo ka kire mo ofa ni se achew pa na opa ne nye se obo me be yese me na me ye ne ba no ho achew pa na emom so oba school mu ho na one part anas one country teacher ni bia na wa hu se empanyimfu wo school mu ho fitin ya no obo me be ye no eno ana wo pa me chew na asemi di onjem omudi mbe kosuma nkwa hene ho ana mo fa sei so omudi me kosuma nkwa hene ho na se ni kule bia ni mudi ya ka mbe bobi mbe twia na me na ba ka se e ma ne nkasa na na chia me ka se na so mo kona se ya mpe eni ye free school mu bai nso asemi di obi ani me fi se odi kan se mu school ye fie school mu kula ne dey na oba ho be yesa no na me classmate fo nim dada enti me suna me ka kire o mun na me classmate ni ba ko ka so no dey no oba school mu ho na na ote na no mu ote se sen wote se akra na oyale na wo twitwa ne se na wo mi na ye no no mo group wo ho no mo ka no nde wate dada na wonim se minim na obi asem de wontimi nka nkire ne sa ama asem na tene fie nyina fie obi anim sem na me yelen ya be fie lockdown mu obi a onim hoho kula ne bebe me na me ne be nanti me ya nanti mfa ne se be 3 days kra empanyimfo anya maame esi krom obi afile ne panika kire ne se me ye obi wo school tie no ne ma nanti be me ye bayifo enti na no Tuesday menti asem ne ho hwe Tuesday na meti se ele maame dis of maame bi aba Oyerepa FM se ono na ye ne ba no timpa ebe na ye nyina ye bo se ele ho beto no ele ho to no maame ye sintimi meka hwe wabom be ye kwa Naomi pepo ni wa mu ne so pepo ni wa mu ne so na asem a mebusa to bo asenya kokodo na yi ano Wone le free crow no so. Se we aboso o free obi. Me patro hai. O free obi. Me patro hai. O ma me we. Mbacho me ma me adwi mu kan kakla. O ma me yare. Patro hai. Ele ma me nim se o ma me na adwene kan no. Mbacho hai. O nim pa. Me patro hai. Ti den obeka no crow no so. O free the kwai SD. Efa ne ba ne yare ho ma me esi. Ele ma me ne din ne ma me esi. Den obeka no se we aboso. Epacho me ko school mu no enam se me ma me die ni nti se me niema awo kra me mla na ye basa nti me ka kire madam for no me ne ko JHS na ye SS ni no no wan nye school me nya ye ni bi na me ka kire ni se ye ko ba first term no me mla bia na me niema ye basa o ka so niema ye basa se den Epacho ensi ene bia na me niema ni bi nso ayira me ma me nti me nhwe so ana me ka kire no na okache no maame na ne maame ka se ne sa dia me fa me ne ma no emesi ne nche na me metena ne nchen so wo maame ntia ponte school ni maame e na ajew so obehwe mba try enti metena mo nchen for SS1 SS2 SS3 ene maame esi kwa ka kire maame ne se me ye bayifo ele maame mba try baby obeko bia ese me na me ye me ba ne nti ompamo me enti dey no bebo me bayi o school mu na me frɛ madam fo na kan kire me nim se wonim eti me frɛ no so wonim kra dada na ne ma me kula se no wankasa me hu biem eto se enam mami esi ele mami so mami no so tu me pa try dele unim fa mami yare ne ho ba try me mami de ne de me na na tete me mami nya accident eti me na na tete o se me maame no pese oyini egunti edo na odi kan na affect na adwen ti bra ya wo nyina no maame ntiapo ba try yehu akoda ne maame ntiapo ale maame wesi mu pampampa school for ni atwetwe ehokora na misro ma akoda yi wo ko twetwe ni school say ono na ye Ellen school nyina akora yi kodan ne nkwa ye didi ani ye no eni bi ofo bi pen ko say before ba na wo ba fa me pen
also lockdown de na be fie so a nipa ne maame adwe ka no wonim wale maame wonim sa kure maame ntiapo nipa waje no so wako ka chen so ompamo no na akure wo benfo ena wi asnipa ti mo dey sa 100.7 Dina hemanim Naomi hemanim when you feel say But 18 years. 18 uja from saying But form 3 Ellen sujina saying form 1 ye hwe bra mo copy school a wo hu Ellen no na bia ayonko fa bi wako school ama Ellen aba wo say headmaster busa wo no o ka say woni waduanda wo de ye hwe what chena chedie bi me pacho what for no school mother bi so bi o ko school oh mini na free kronto yim school mother pacho da bi Ellen kula a house onko na mens me de onko na bia woni no so woni nyina na free kro na me busa say e bia Ellen ho akere no wo school ama bia waba so na wo adwa me so me gari na sa me shito na sa me uniform no kwa e bi kwa kwaje obi school belt e de ye no e bo no uniform so waba on chain bibisa me pacho da bi ti wemwa dey na Ellen ma me behu na what the best school for you doso na watimi asim one call je permission or headmaster and chain one call who senior house mistress one call class teacher na wasuma school ni amo abetwon udu ose rabe mi si jame Ellen dentia me pacho maami sisi ni nyina so ni se ode ne ba no ko se wia clinic enti se wia clinic nurse ni na ka kire ni se ya ton ne ba na ma me 30 pesos ene metwe mu 20 nti aka 10 pesos nurse ni na ne bo mi din opoku na wo mi adwoa me na me ye ne ba no me ne firi kuro ba ko so me ne ko student me na me ye ne ba no me wa bra ma me ne fra wo e bai fa hin ne course wo school mo pacho sick bay na parent betumi aba sick bay wo bra bi a teacher pani bi ehu no muni nurse pani bi a ohweso ne ma no kwan say ye metwe mewura sick bay na ye ma obayi wo ho pacho sick bay woni de minimu de na Ellen ni wani na wo sick bay na Ellen maami yesi no ana woni boy bi ba e friend scorpion ana form 3 for e ma ne mema form 1 for ana form 2 for nso kan enti uhemu a maame ne yes awie ya beka se hunsunso aso a ede aba ase ese wakoma se na me na omi opoku a yese me na me ya Ellen no se ko enya na omi o abepie se sof maame Dina ama sof maame abompa ya ma Ellen atiapo Dina how Dina show so or how ben na diabro maame ne be sa wo school mu no pacho bentimi ensua de da bibie book mu bia na misu bentimi ensua de da me nam kula na ma ye basa ana fensu epia access of maame no den ka me so ani mu senka maame esi aba bepa ma chewa na so be bibi won kan ho hwi nso biem ti den na pese ye ma me pese obesa me ho na fensu opata mu anim guase a wagu mi ni nyina kasa opata wa dem pata pachuska peska batra Ellen Maame, good afternoon. Auntie Naa. Point to say Yanko Padumo. Ellen say oyare no wako bekwa ezi Me pacho ane ko senior high school oda na koye me pacho na me kwa na school for na ebo mpaya ma Ellen na adwa ni dia na wo mo bo nti me share school ni baako ewo ekwan na no se ma waba ye kwa ka ye ko flag na mpen ye mun kan tira adwa se ma ye de ma ba Debbie ya fo se oba ntiapo ene ede na ko sick bay school for bompa teacher penny be na ko si no so me pacho ma ko teacher ni bia me kwa na mo bo mpaya ma nese you na fo se bra school mu ho enkurana na frame se Ellen ya lenti memla tisa wo boko school no yare a se minim se senior house mistress ana master ana headmaster na che se ya hyehyɛ ho ne ya frele mam se omra meti ana so koya na ogidi simple say ya se Ellen paya ya se SU fo se hwafo ebo no edi eba ya adwoa school for so omunya sofo omunya difo omunya prophet omunya reverend
doctor from titles kutabi ti wudu kasa paya ye bono Naomi Opoku edi na bandana ye Auntie Nana me your bad time. It's in a MAAME dear before. Yes, Auntie me jina. Dabi. Chen. Ali MAAME said the MAAME who was of MAAME so no. And then me who. What's it then? What your bad time today? This re. Enti we ye day. We ya kwada ne MAAME ntiapo. Mofra bremu nyina ne MAAME yare. E na wonim. Na wako a school for bompa ya ma oba enye teacher for na for say bra school bo e bi ko o mutakora yi ani asesa ne bi asam e bi school for na bi ko na kosa akora yi mu e na obodin we do hona ya ka che o say ya bompa ya no Naomi Opoku adwo a ofisa wia ni din na bai e wa wo se munko fra adwo ma den na wo ye ho oh me ka che nse me panic shot me ba na ya re no ni mu bia on jai no Kwambe so obefa so obeja no Mami esi kwambe so obefa so obeja Ellen Angela na mi se woni mu bi ntine ma me ka sa no sa me pa cho Tonya no ho mi bisa wo Ellen yare no aye Naomi Opoku anase na yesof mame dina mi bisa wo se de me hu se sof mame Te me say Ellen yare me kama bekwazi senior high school for nyina muntie bi saria bosofo a akura kete ese ofabu kokora no osum onim baye ho hwe a mapam baye ase no ene mu betu ama no mu bisa kwani so wa akura ne MAAME yare obi na dafo MAAME agenatena MAAME se na mo so MAAME na tu akoda yi Auntie na minim wo hwe me pa chew Ekere mi bisa so ofi bekwai senior high school wo baaye no den na wo san beka wo aboso ho Auntie na MAAME ka hwe ne na me de kwato na nim ti mi de ma ka hwe ene mabusia fo na me ka kire wo de kwato ma nim se den na wo mi so baale yare me say wo de kwato akore na nanim se na wo mi che wo ba Elenare me pa cho akware na me de kwato na nim enti o chi ni wiere ye de na Ellen wate apo me ba cho se auntie so MAAME na be ka se wo na enti me bi so for MAAME na se oye wo ba Ellen sa ni nyina ye wanuma samwa wo kokai ene ko wi o ba Ellen so ti se sei kwaya wa fa so gu akwara hu fi akwara ne MAAME ntiapo fi ne mofra brem otra ha no atena ha pese akwara ne sum wagu ne hu fi ama school ho nyina kodan ne by phone na betena se no by phone na eba no otimi nsu de anso ha se wi bosu ko nyina nim sa akwara yi wo by phone ada na wo yesa Auntie na ma wo so de MAAME ka me pa che me say wan ka kura school phone bi ebedru Rimo asama pie ama kora ne MAAME kora beka eye ho nyina tene ana wo ya batamfo sa eno ada na obo brasa enti se anya Naomi me pa che anya Naomi me pa cho anya enti fina wagu akoda yi ama school wa susa kwa ba so na obefo so obepepa fi no me pa cho se me na me gina fidie so aka se na wo mi ni me ba na yare ne hu bi sa inti center kwadan ya ma da wo ba ha wo kan me pa cho me makoja ato miss ukoja ato se se makokra ma mami se ukoja ato se se me pa ne cho yes ni bia o mu fan chele ja to ro de koma hwan pa cho me de koma teacher prete ama ne frɛ ne wo fa akra ne wo fa mami se hu ani wo ni wu papa ubale se na no me ka cho me se onyankwa efriu onyewu a efriu we se akorei so no so kura no woni mo hwe no bodua se ke benya oba no anase ono so ochini se de bia mo so mo nante a se ke benya oba no biu na afi asan koya nsem kese ni ete ho ni epachew ni edwatwa sof mame unyem nanso wa nui na akoka uja to asai minti ase
akwanso agu ne ho fi ontumi na ontumi nidi ontumi nsua de akora na ote ha onte ba bia Auntie Naa akora ne te aboni di na ne kasa Adwa yes me ta show the SBA fache me wache me ta show why na me kwa me ka sent me best mu ho aba be ka nti SBA ka se nso du be bia me ta show the SBA le ya renu nim hu why me ta show why me pa cho miss me bisa senti ba bia wa sai maduru go agumani ma se nyina wo ye dai na afa ho Adwa nti na me dina fidie we so kan nyina fidie we kwa be bia nti obia le ma me ba o school mu ho o say nurse ni bia da ne ho prophetess and o say nurse ni ne say akore yi maton earlier man 30 pesos we mu 20 pesos I can't temper nurse ni be ya anti na me pa cho me nim ni di na owo hospital bay wachi akoma yi next year Ombe yi no brebe na nurse ni da ne ho odifo ba ale ma me bi busa brebe ana wa wo bo utrim ana wo koka wo school mos me ban kwam de ne ko hospital no nurse ni bi aka chem say na wo mi ato me ban 30 pesos watu aka 20 pesos aka temper ba bia nurse ni kro na oka che obeyi na pie obeyi no nurse ni be ya yete o anti na me pa cho me nim di din na say no si kachel na ade assistant me nim di din say no si kachel me say na o si kachel wa o ko school mu ho ko e say nurse ni kura kachel sa kore na ye obeyi anti na me pa cho school mo de na kanya nurse ni de na me de ko ye ai me ko na mo bo enkura ne bo mpa ya ma no ena ma me eye ko ye sa anti na me ta mo show me say nurse ni hu dan nurse ni abind na tena hospital say onhwe yare wan kasa o meka di ye ni ehuntasem ni atro bosremuka emfa ntonkrofo so nurse ni be ya anti na me pa cho me nim ni di o me me say fa no na ate ale ma me ayire a ebete say yire pia ebete say kodu baby a wo so yi nurse ni pia obeyi na pie nurse ni aban so won ko opane no o se nkom hospital Omaje OSOFO adwuma ye enti gyanto no gyanto se sofo ale mame sama o ale mame wo sama papa Antena mame me pa cho mi gyanto asofo nyina ne mo se mo mpa ne che mame wa me pa cho me siro okay ani akoda ne nkasa asa na mama sofo mu abam hello Adwa yes Adwa me pa cho me siro fa me fum so amaye nyina che me ebi nsi biem what me ka cho why Adwa me siro why the work nyina se metia baby a wo say me duru yi bia so ko sai meti we nsu a patamo ngwase a wagumi no ubetimi a we school na okopa adwuma how school mates bi na ti akoda na sama woka tie no mami si tie no chance kasa don tie but me say the work nyina na nsa na metie no baby a wase meduru bia no sa akọ se enyemia na afei nso aisa wo sa patame ubetimi a we school na okopa adwuma na we school mates bi na ye manager obekono asi akura le kura na ye bayifo wo ye obi we school mu no minyanyu bi say die nchene ma we school na be bobla wo gumani ma se wa se me life enti agi se wa ye sansa kwa be so na ye fa so too free mame na waje wo no me ba chaw menye mame ne hwe mene na tina na mo form 1 form 2 form 3 mo ha no ka kire ne ba ne se o me kanje me se minyi me ne me free de mo wa mame Nizimbia bibisa ne ba ne tema ne maame den ya oso ni do huni se ne maame ni nyina so bia ba a kire no panyin bia bisa na bisa ho matena che omunim se me wo ho osimi mu ade enso menya maame ne hye enso maame esi na akọ che maame ne se me baifo ni si ho mpamo me maame esi ute
Auntie na me pa no de minim wo hye o. Wetu otu minim wo hye. Nya me ne me dan. Na me tu otu minim wo hye. Okay, sese akora na ma option. O say school mu ho nyina nim obia nim so ye beifo. On na ye ele. Ti se obeje umpata ya tumu a. Sa ko be kwai SDA senior high school. Na kwan a wo fa so ko ka kire wo mo se. Nurse ni bia o te ho aban se won wopane no. Nurse ni ne se akora yi wo beifo. Na on na ha wo ba ele no. Sa kwan na so na fa sa ne ho. Antina mami metie me fa cho ye ko ka ma se mo ka ne ofa ne ka sa se mi ko so ntimi ko na ma ye ma gen se en ka me ko school mo bi school na ka be ko nti o dia best je ka se we su je wi ase nyina so tie o ye ta ntimi wo di je se o mu nyina be ti asema me enti sankom sha na ye tro na ye no ko ye tro ni nyina me nyi ni bi e se me nyi ni bi mami defo ele mami wanya de era wanya de one man kola ketua afa na wobe wiase eko suku ya bebo bra akwachesa asma kola kan yina mewra wo kura ele mame wanya de obi ye ni etie obi ye ni atete ade na wo yesa wo wira free wo wusu ne wo ban se no na akofa wo hawa bre wo kesa akole kran ko sanity da sof maame kire wo se ana wan kasa usuban na wano ema huhuru se juma wo di sof maame a wo koyo abagide ko biegu yo accident nanka mu nanka wo se huhu ne wan kasa usunu wo ban de ayo wo nanka akole kran ka wo sanity ntem wanyina ho wakata so na no wo ba ye sabio ye di su ene ayem hihie ene ahumobro ne atenka ne wodo ejina ruade anim edi ama wo ba na wo sabi wo guo bi be ni mo ase sabio o mame ye yarefo nti ada na wo yesa aden akole no ni ba bi a wo aden akole sisi ya chese wo ma akole da chi nyina abono ene abono da chi abono aden sana ba tan yo na senye bibi asabia kole wo ba no ade na wo yesa wo me nyina ewura ho ne tete ya ade wanya wo bia mo ne bayi sesabe wo wura ho ni biba ade ewura ade ya wura boni anipa ye dio ne ya baibu ade ba nkrofo hwe wo suban natina sefa hwesi wo hwese ana so bi na eye me na me su ne me ban na eye me ana eye me ban na eye mi kro na eye me ira na eye mini aden wo say akole da ache wo na no awoko na me se ko ye nim se we hye ho ne ye se ko na nke ko kasa se we afidie so na sofo ma me ho nsan se de da wani de so le ye chan akole wo be ko school mu ho wate information center wo ebekwai ani de wo suku mu nyina wo be kono akosan kwala iti o se ne dache aden we nyina wuye ka wo se ne wo so wansa won enu me beba wo so nya o ma ne be fa wo be so wa de obi ba kwala ba ya fefefe we so sa kwala ya ni monyam akwala mo bro ewiemfo rehuni biba aden akwala no me sanity wate ube ko suku mo wi ase hwan ni nyina na etie edi pa nyina na etie oyerepa kokoro mo ne kokosa akola aniti wanya de uye jidini uye kristoni uye bibia hweye ye bebu ho akonta madam ye bebu ho akonta o bibia ye yina sase so bia da ho twen ene na me ka che me baby wa America e ko ofo so be ja na ye na me se krache wunim so be ja we ra nyame baby sawo wo se maame de oka no kuro are na menka no kure ade ye kubu ho akonta ele maame ko sanya koleti wate orehuni biba sanity ste wi akuro mu ho sanity wo ba bia wo sa akura akoduro bia wo yire pa ye beka wo akura waka wa de mami de me da say Naomi ma kan ye twato fa chele mami me pa chele me ka chele mami ani say de was say me ahoho fo kura enim se wasai me ansa na de waka nyina meje atum no
aboas information center ho onko tena ho efia wa wulewulem si amane nansa kula so of wulewulem enko time tia I just was enani bika ho information center nso de obi abeti enso onko aboas information center no onko ka say de wa kan fa me hu nyina anya no kure Owia no akosa wia nso saa no aye ne saa se de waka fa me hu nyina anya no kure owia no akọ miss school man saa no wasa patame Papa Sofo Obapa medase Obapa ele maame esi medine ho yaw papa ma pre akwada yare ye na wo school mu na wo twahwe no wo betra ha wo kan se sabre no mu woni yeto won kra ana wo ko school mu wono na sabre no wo ko school mu wono ansana wo ko fa bayi afri wode na besewua ansana wode ne ko hospital e di sabre no na sini no woni ne ko be ko school mu wono ko we oba no waka sa akwada no we na ato akwala na eye breben na akwala no yare ewo da kwai school mu wono ani ato nka na akwa wo so ko ye no wo mo bo mpa ye ma akwada no na wo bo ababa wa idin sesias wonu mu ababa wa yasem ne se nurse ni ama wo se nurse ni no kura no afede ya transfer no wunim ni din na wi asiada na wo ye wo tanyi jafo sa akukọ batan wasi jami tan hunu na yem se ne oyo ba ele yare ya obetra ya hunu ni so a wote ye akwala itie sabi wo ye mobroni o sabi ne maame ya yarefo ebia na akoda we na nyame be pagya no ewo school ho ko no mu ne daachi wono so timi be babo so no ahwe ne maame yarefo na wo pesa akoda yi daachi mo no na ne maame yarefo so wo ya ba behwe no ade na ye ni pabo ne samsa ade na wo ye ni pabo ne samsa na wo say yare ya wo say oba yare de wo de ya dum ni adan obra akoda kitwa we say woni mu ho hwe di akoda ipesa maame esi yema no maame esi wonye wasi ko sewu aboso ho information center koka woka wia sewu fie confirmation center koka wakana fide kasie so minim so wona tie wa yire panso ate wo wia akoda ne se wo bejiw empata bi akoda ne be ka kire obi maame esi tiama akoda na akoda ne kra mra no ho na obi tumi fu obi kra anfa na nya akwa sa ade na ye di pabo ne semsa so for say nurse ni what nurse ni na say ne banato 30 pesos nurse ni mama nurse prophetess nurse and wonu be ka kire wo mama esi se wo ba no akoda we se ni ato na ma no ni yato akwala no ma we no enye obusuani na to wo ba no ma so for me di ho ya no say we ko school mu ho teacher penny wo ho headmaster wo ho what me show bia ni wasi asuma ni nuano mo ni school mesri bi ana amena kofre no okofre ne ba ya woduru wa pa no obuko to before jano ma me wo so ni me bari ya ru bia jano ma me ba no to da bia yese wo na wo mi ne ba bia me ko bia yeso na ya me ba no mami esi one check Kristo subai kura wo mu kura yankodo obaba bia kuyeni mami esi wo yaso chepa mami esi yaso chepa na kwa odi akola vasi se akola nyu obi anyamsum wonu mu ana nyamsum wonu mu na akola wezu so ana no obati se afedi otini mframa se anyu onu yi ana akola nso ammoso ana nso bowdia akadia be na kabaka nature saudi waju so bele no ne pa na wo mpe mami esi wo bele no wa na wo ye no wonya ni papa wa na wo ye obaro ade no be so fa ko bia so ba kola ni wo efri wi ase ali bone be no dia yawo dia wo ye nyina kire se wo ba ne nkwa wo mpe wo ba ne wu aba wo de pa wo ye ni pa bone ni pa wo ye ni pa bone ni na se wadwene tia so dam teti nyankopon nyame wo adwuma bi be yam obi a mo man kwa ma ne nye wo so oda ne wakonya no wo ye boni ni pa so for ade amame esi aye no school mo entwamu da school for ni atwede akoda we nyame amwa
adia me da hu nyankopon ase ani sa akola ne fa na year student na so ho no ko fi school money say wey ye wo school kai koku ye wo school ye de be cheche wo kopum say yesu baba bon say ko da ya sem o kan ye mawre hu ne say ebi na dachi bi na wo kwa kopadwuma na no school mate bi ana ye director ana panyi wadwuma no mu a na ni bon na ni mu na wo so aduru ha obefa na adwuma one funny da obefa no one funny ba ye mekuno one funny ba ye mekuno on funny da on funny da maame asi akola je wadina wu pa wadina wu no aye nipa bon sampa edi pa sampa ba ka cha akola makola ya komanto okay maame asi Budi hello maame asi mama he na homa no gas brem budi ogina so budi so obegina so se na nim na agu ase ene wo hu ne wo ye me de me ka kira school for na ye ko school ni sa me sra wo mo wo nyankopon bambo amam ho ban akopon sa mo ba twira mo ba wie na sa wo ko school eni wo bia duane ensra wo nyanko hwe obi wo mpa ne ya to ne fie dadaada ne ya de ba ba so ya wo so wo bi wo ne ayi nanim ne ya de kwadi samane nso na firifie ho wo mpa ba kwa no na akura ne ya to no fie dadaada ya de twene na ema no e cho so ya baifo ya de eti no akura na ne mo nyama ekuta no no na wonu aleke maame no a esi no a Ellen maame no ya adwene sa akura no ye to no ne ya de hwehwe nkofo ho na waya no atwa ko kimkim nyina no ya twene ka ba no so but se mo de na ko dokota na mo ya dokota aduro dia me ka kire Ellen maame ne se wo ba na wo de hwehwe nkofo na efirofia kakra ba dia ntini age bebi atum madwene kyem se efirofia so de na kwada kuta na ba pedro ya no ofie pe abebedura ya no na dia won yam na wo twa hwe kokwa ya kyerɛ wo ha ba sa ba etu won na so afa sa da se ba me kasa me boa akura bi wo ha no me ya sa wo ko school man wo twa ko school man wo twa hwe na maame ne man so no wode ne ko baabi a pedro ya na efiri ne so na se wo hwe na ya ne se na kwasua na adwo na kwa na yaw wodi ayi ya sa na de oba no ho agro wana wo se wo ba na wo ba se na awia ya no wo ba bro mmiri wa bom no na ba ho awia ya wo de nam ya se eto oba ta bia wo ha na se wo ba fo ni kwa ba ho kasa kire wo ba fa ba se oyam na je kwafo na wo se wo mu ofia na de wo mu pia botra kwa nwan kwafo no wo ba ya wo gina ho yi yare fo wo bia na maame yare hwe da yure ho mo kura manyima mo si ya yagu mo nkwafa me pran mo de aduro ka ra se akwafa so aso aba so no enti me da me ka kire leke maame se akura no wan fa hwehwe awura yi ho no ne de wona mo hwe se wa ma ye bibia wo fia ya ntucho foto bi tete nkofo anim na wo ba no ya twe na mo amu fie na mo de ma no mo pedro nya no na ya de ne fire no so na mo nya se akosua ne amba ya ni kwafo eti bi da masma se alek maame akura patano ele maame patano no ankon suku girls ebi chese I was so high diamond could eat them more. No, osan co school. ABC 10,000 Ghana, 100 million. ABC 2,000. But many Americans say, "Sike bien ni wa esne ni monyamo." Sike bien ni wa esne ni monyamo. So, Obama is kadama. Now, Pia Bonte as a way. Oh, by way na koya. Sika na betumi ayede. Sika yudima as an animonyam dear. Emo dupa. Pa, won't me kwa fatire nyame na be ni yama. Ele mame. Ne kwa ne say. Hello? Auntie na chapa na me gusto. Opo chapa na ntwam. A chapa na nanim na ho. Na ko school mo no. Ati fidie so kwa kwase wo bi ba. Wone de ne yie mo no. Ne ma me yare, wone e be hwe ne daate. Na de wo se wo de ase wo de na mfa nko obi de so. Na daate wone e be hwe ne ma me. Ma no chabi na ma no no de nche de boko na no mi ni pase ni pa no a. Mo ma no no ka se mpa ma mo no. Na jira ba mo so no. Da bia na mo jigo mo so na mo de akọ bodu ma bo adan. Kwa ko pata na pa bi ma ne ntra janka ba. Ba bia wote ne yeto no wo no wano asam ne yeto no. Ko pa bi ma ne se. No kwa suku. Na daate wa bia no obesa na ma me yade amna eyi. Ana school mu ho kran so no. Me mpese ele maame u ko gira headmaster ono akawi o. Bra ya bodja assembly. Na wakwaje omo mic no. Na wakama school fo ni nyina te.
mama te eno na baboa okose master office na new school nkwada no wa mo akwada no na se oye final year student okocho so rene odi aba wontumi nsua de wanya de mama mpacho wodi Pacho ma me de hega ewie pacho yento nka o me so ma ne so kaka pacho ewie de boko me ne me kunu nete ye pa ntema ya wonsia hey wa won tafo makomako mienza ana tafo bako bie wano na kasa yima pacho medical ya wo 4 na ekire ye ntafo nketo mu 2 years na menyinsa ntafo no be ma ne se onye ready se obawu biem nti ntafo ni mu no odi mania no yiska mame na me maame yale wo menchen 5 million me nko na me nko se nyinsen no na this time de niememu edin ti oka na ye din no diska na mame no okọ ti me frɛ madam fo ba ko no de ya akwan adu na me se ya sei na wukunu e ka kire mi o nti madam fo ne ba fie wo maame di sunbo na mane ti me ne madam fo ni pie na madam fo ne yese yenko hospital na odika ka se yenko ye koji ji ani mo ko twa scan ti ye ko twa scan no mo ka se nkola no eye mienu ti me san ba fie na mbebo be ma na mane se nkola no ye mienu wo sister wonye ready se obesan amaya wubiem akokro na odwane na se ko ye mienu to so ma e ba sa no me sa na madam fo ni tu ana mo biem ti ye koba na be ka che no tu ana mo se na che sa boss na wukunu ka no na mo koye ana na mo ben na ye nkoye but me she da free fie me ne madam fo no nti ye koye no enwumre na ye ba fie ti oba na me ka che se doctor ne se me se nyinsen na emoa me ti manum pansi na osori dem na oja me ho nti enumu no me dia reho ne na mfie hwa me ka sen so e masem de ye ka se be ma ye masem a enye mi kunu kwa na enye bat e ya ade a oye na wakofa lady bi odi ofiria next o se lady no ope obi osori anopa oba ba pipa ho ama no nti asori ne ye de lady no e ma no me ka say de ono ne ense mo koda asori me ba choko RCC Right Way Christian Center ti church member enom de man so nko ye adwuma won store ba cha no ya ba ya wa wie SS na omode no e ma ba ma no no one no e ye adwuma nti me de mi hu ye na me fa se de ato awale a opese wo wale akora no nti menyinse ni mu na me kodwom me fa o ma sori na nim ne kodwom ti mi hu lady no Ophelia na me frɛ na me so Ophelia na minim sa woni mi kunu adwuma na oboa no amamaye but ni adro no enamo so ama be ma no etete me kwan bebre so nti twu free be ma ne nchen anya sa me ba wo ho e wa adwuma mu ho me kai no se ma mpatwe yo mate na me call me baby ti that day na ye Sunday na ye be 31st all night ti be ma ne ba fie wan kasa ama ekobo be 10 me wa na ofre me se me mla na me call ye me koya obusa me se Ophelia na ka asem bi atere na me ne hwan se me kote akola ne wone na me ko gina akola ne nim mpo akasa asam se ono na yire ne me no me mfele nyame o atasoro ne me dance ni me bie man nam se eke akasima ama yesi afefufurum bibie ni ho a wo ya wo de wo won sesaye asema me ka ma no siye ye kasa nipa borowa me nkasa obo me obomi ama because na esena dwunim se obeye kwa ebefa so anyinsen no ebesei mata de anahye me saa bere no se nene bia me de mani ebehu a ofagu ken otete atale no ema me ka se me de me ho saa be ko o ma so dan ne ho ema osa to a me kwa so me ko to yonga bi wani mo na me nsa atale na ni nyina na onyam mamba chai na Pentecost bi o me soma ga ne senka onwura sole ho na edane de da saving ka onfre no emame ti otu ka sa ba to ame kwante akran be na me da fam na otietia me ma penfo na onye boso me say but 4 months nti akran nti mi amade mi hu ya no se waso mirikam edwane nti brother bi mi hu no area ho de but mi nim ni din brother na eba na odi mirikam a no krom se enipa na etwam akọ all night no minim se no mu se mpanafo bio se ye deafo bio me nyagefo e wo bi ansem omu nyina ya na
omotwam ti blada na ebe yiri mi kunu na obusa ne se bla ade a wo ye ehu na pemfo na wayi ne ho saa no ti bla ni so ni mu no fie bi wo ho asori bo fe ni Great Bible mo lo be gina ni na me ko gina wo se de nka oba bi twem a na nka masra no ese wade gem nyina guso ukuru na boa yizi hu ntade nyina na bo sai bacho na bo be 10 o'clock anajo me ko gina mo lo be nim ena blada wusu kai kafra mi gina e mo lo be nim no Bema kofi usu ya bafre di kofi fosu ene kofi usu ni atwa mami bema kofi fosu nti mami mi jira na kofi fosu na bla ne to ame wo bla na ni mi pega mani me ka kire nyangopo se senka oya madum ana nkula na fregu amame a ache sentafo nko wo pompo anka ope na mete na ma ho ade asa ti mi ka kire nyame senka o ma nkula ni mfiringu na bla ni ya nkula ni yemi na mse amasma me ma emie wa no enka nsem bia na ade asa ti bla ni lidi mi de mi kofie se mi nko yi atale enhye me kwa na nkula no fo na nya ni nya ne tete kwana na me soma apanyini no de Felix na mse Felix radem yi atale breme akwa ni ko yi atale breme a opapa se sa de nkula no support me na anadwo no oka me ne nkula no esi abonten ti me ko ma so da na danfo ba ko de breadju na me kope me kom na ye frɛ breadju ni man ko na all night tintina nipa e wo ho eno o se da nyina na be ma no wa so dem ho wa besin ko wa bu ne yira tete na tade wi ogina obompa ye to so wa besin ko all night no ti me ko na breadju no ka tell me se sisi ade me nya papa nti wo de me ne nkora no on ni gina taxi ma me ne nkora ni nkofie na opon obeba ho ebo be 2 o'clock ansa na breadju no ni mikunu no ebe fie ho ti osa ba fie no obeka sa ya me de menfi na breadju ne ko nti na misuro ti bla ne ko ye na me local gate no ti obegina akire bebo mu na ma obegina akire be ma na obegina akire na obom na abo 2 o'clock na mba panyin sole no ko bie no se mama na etu punu nim me don no asa be pega me say opinfo ma me no asa be pega me say kofi fosu ahoma no so me pa cho wo tie pa ma o wo so to mi be na me wo say me local gate no one me kasa no de nsa e wo mani me da ma ade tie na ma ho de asa tina wasa me call hospital no na omosofo ba so da me si sofo Peter ho e de me ho kire ne se onhwe ne eke ayeme na bra bi wo de bra ya wo kwa asori ni bi tina papa ni busa me nsem no te papa ne aduro no se oba ne ya de akwenu kan se ke etene ne nsa wo oba ne so ti omo kasa ya na me hwe de me ho ye me na wo se me twa so me so me call hospital so ntwe so ti me koi ana me bo mi sister amane onua ba ko fi o sesie ana mi sister free onua no se ye men ha se ba de asie ne nti obi antimi ani nachi ene na anko hospital no eye ena onua no to am hospital doctor ne ye senka ye meche be ma nansa na mu se onua ne kase ko na me da ho muni ena onua ne doctor ne kasa se o ma ka asem ne wo fie na sisi ade me ma ho oden na ehia nti omo hwe me je me to kakra e bokobo be 7 o'clock ena omo ma me e be fie mami mi bedru fie beda ho be se 2 weeks mi kura antwe curtains ya musa se me ho te sai ana me ho te sai minyinsa arehom ewo arehom because me ne nemfie wo sa be ma ne jitu mu se afi de wo ho se menyem na menya 7 months eno de me kasa me pagya na wasom because ne wo ye de wo ye me pagya na wasom me ko won so ye me operation mommy me bedru fie lady na wafa no wo kokwan so oni lady no ene ko ye na me frɛ wo atija me frɛ wo e ba sa me frɛ na me bisa no se bia dwuma wo kodi na te se ya ma frɛ wo se ye agya tibu an me twa ko no so na me frɛ na te se mpose oba no ne nam no behu se ti me frɛ na me yire na frɛ ti obaje so ye agya ti musa sa anyi so be na ajo so de kasa mi so mi bisa sa de wo ko ye ne emesite na me de ato so ti me frɛ ne ma wa ye sa na me se bla akola ya wo de na bata wo hu ya wo kwa ne na e ko ba ne na ebe sesi akwan ya ne 2 years bibi ekosi ya
yen kan kita hudi a ewo ne ne ntambo ye beka sa ode na kope usika na sika dwuma de ye nya ne saa masem nyina ni ono kasa kro beka asam mi si ne sika ebehye asama me man kasa ne sika behye mi si sika dwuma kobra na betwe wo mpena ti me kae no okobai ene obeduru fie na mi sisters mpanifo mienu na mawo na omu wo me nchen obaye o start se odidi matem edi ano baabaye mama se si akra se nka mi yi mi ye funa kirewa ase me ka se wi ba emie to president na se mi furuma no ahono because na mi nya 1 month mi sister mo na asoso ni mu wa pagya table se odi table nda bom ya ma operation ni mu atete na mi sister mo e pata den sem le kofa ba den na wo kan she na bufu a o tam table se lady no e ko kwan so na o se makoka se sika dwuma de yenye ne senti on de onko na dwuma mala na on ni akola na ye de on ne woye o se on ti bida ti anu si ye no ni 2 days no obeka che mi sister panyin ne se wakobo o maame mama ne se mi me enwane na o mu betomia mama kasa ne nyemu se masemu be fie hono ma asem bia na be ma na koka me papa e wa me nche sesi me ma me die woni ha but me busu ani bia ntimi nka se me ma be ma ne complain amanda enka mesusu humpo a kire me yonko because me mfa masem enkofie ba be ma ne de asem bia na wakoka mama say dada say sa asem bia na wakoka obeka se me nwane ama me ba beto me ampa o ma me no papa e ba fie na menya 1 month 4 days na omu ba fie na ye Tuesday omu ba e papa na beka jam se ne ba ne se maboni dua na mse dada ensida se maboni dua na asem sei na me kan ye na wonyina so a me de kan sa asem no me kan ya so omu de omu ba na omu de abufuo na e ba na akwa ti se me kunu no so nkoa ni pa wiase wasi fie de na yere ne ma akotenem omu bo wura fie obi ene obetu ena mba no ni ni ajapade ene obetu saa no mba no na o ma bedi matema omu kwa enu achi na mera ho me ho a na makama no atum na meteo because me ma me ye nipa wo ka wo se abena wonim sade metie ti bibia na mahome so na meteo yetena meko yimi ma tugu na wo bome na wo ye me se wa wano aye wi anu asa ko bom maame amane bo kwa maame sa abena ntirem sa abotoye mu abako momi na meko sa na didi mu an ye di ko wie ufie hono nti enam sa de no so na afa akwati se meku eboro nti okwa adwuma be na mamu antafo no midwane kotena madam fu bi enchen nti mi wo edi 3 days na wo frɛ me na wo se me we enam se meku ne boro ne fie okwa wo ka light true ba enne kura mo mi ne mo kase ma ya ha because ase mi huni se obetimi aye mi bibi na no wo kan wo se ma amfa ahometi antu amede ahometi ebewu enti opie na obia obemi bia hwewadidie ye ohwe nsuo num ye saa na me ditifio nda se maye ha na me ne mfio but mini baabi a me ye de me komedi ahometi frifie onum sesa antafo no edwane me wo ho na ofre me na mso nia wo ye no mekun ne boro no anu odin me ntena ma wunkume na no kasa na wono aso okobo papa amane ampa mase be ma frɛ me ina obusa amsame we na me kire ne ekoso mu nyina e kire maame na mase no ena osemate na me bakuma se amede mehu me nana no na nse dade wo ba baabi a peso hu omu bia me do omu be ye de ebesia because baabi a me wone de me kasa me kire wa ye de a oba ne behu baabi a makosue ene madam fo na ye de abeko papa no amfrɛ me biem musam hwibiem na metewa nti be ma na chi na woye yesika mobile money ene de emayen ti me wo wa na sister ode me frɛ na kuma na ode nkra no eto no eye be ma no adamfo onua ti sister ne frɛ me kuma mo na ofrɛ me se me wai na me sister me wo baabi a me wono se ukunu se me ne wonkasa ne san bra behwe enkola no na me sister mate ti okato ti emuno be ma no ekọ China nti okoye na mekuma ne frɛ no se me ni ukuna kasa na okono me firi won so no de lady na betene fie ho ene me ma no ene te de me ma na yeye ni deep se ohuru me because be ma ne the chance ni nyina ama no ohuru me
ti mekuma na me kasa na sister mate na ono atu ka ebe fa me ene okunu na omo sa de me ebe afie o ti me bai onua boy ba ko ofi am no kasa sesie ya mini mi kunu ne me mate no se me bai yale a me na me kwa akobo be ma ni puma ka yense ebi ake Felix ana we yale o si kodwale no medwa na no discama onua no onua be ma na de mba no ebe ko hospital na me miti fio odru valanda mu ha na wajaya kwara ne nsa no abeda mo no wadi nduro na kosi ne dem tam ne so anu atiema fra kwara se me ba na didi se me ba ni nidi no no de aduro no akoma akola no me koka osebo ati bidin na ono so asore me so e wo fie ho na me de me kama no atum me ba 3 days na ya taju na mase bema mi kunu di nachi na oba odi mi kunachi ena blada ba akoka minim so ye busuani ana wo ye yonko ena onua na wo fie ho na o maba onua na be frem se menya ho na mse mpacho mateme ba na metiti aduane ama twins no e wan mase be ma sori aba se unwie ya asema me ka me de bae no ma me nka ne ya na mse dadi mpacho tena se me wie wo mo me ba ti me ko tena ase ya ma se ne se hwan na de me ba afia ha se na mse dadi mia na me koye nti mia na maba ose ande anya no kore sa me ba ni uni ajapade ne de me ma da fia ma ade chekora na nyamia na me te wona me hwe papa no wose senka wo kire me nipa obefa odo be fia se ya enka meka ni twi na ne mase ye nyina no ne na me di ho ya wo se enka mase ana me kunu nua bi mpo nka se oba no omu ade ana me papa yimpo no na no etiam ntimi nyesa wo mi wiase da masi so ntimi nkasa madidi na tamda because anya sa na metie ti papa ni kasa na oba na odi mi kunati no papa krankan asa papa ni didi matam no odije papa no so nya mi hata so se nka mi bie ma no enenko mbeka se bia mi didi atam mi yedi atena ase mama se no kasa na makuma no ejije papa no so masi wie ya mimi nti na eneda no wanko bie ne store ya drugstore nti ne mfa so 100 cedis ya obenya no agesa mimi de 100 cedis no ema no ni nyina mu mangasa afi na makuma na sori wa de moda na wa sori minti fia ha se enso ye bie ya no a ni edidi matam ne ade ade nti hwa na me ye madwen se moda ne de anhwa wo kan na makabia tentine wo se me ye dai mi pie ni nyina achi ne kura mi kunu ne frey omuko rewra onua ne dem ma wo frey ma mi jona ma sende fon beti som ti me ji na mi kunu ne gina so that time no China ena me ji call no ka chem se me frey sister free ye e ma ne mrefio no onim ni ebesi na mti me phone kura kuta me ne service no eteteko nti mi nya no se na mi wa se onua na wo fio no de number no sister ne number na mo papa ma mo modika afa na didi natam ese onye busuani no na be fa me e de ma be fie ho ntie na makuma na ka kire onua be ma ne se enam no so no papa mo ba fie ho nti ono no papa mo nkasa se omunyi oba ne ne ma entumu ana se omuntwe ma ne mla no eno de wo no be ma no nti on de ka so be fie wa na eyetro ti mi pie fie wo ja wo mu ena o mu atetewa na o mu da wo mu ni ena o mu koye ena be ma ne baaye o baaye say ye good morning o say ye good evening e bo me ena me de ye nyina yete efie ho no nti afedi akwa to the stand say me yale me nyamare be 2 weeks mommy me sere sika ena de koto edro sorry ti metewa na mse da bi be me wabo ni tiri mu posa ne o kan nti se ma ansori a da bia me na me ho ebe kire me nti yale ibaye ena obi kase nose mask ne yeto ena me start say me kwa akotun bi first week na ye de call lockdown no ena mi jai betina fie ti ye bia ye na sa start say me ton 3 days na ofre me say se wan say eye mi kunu no wan say me koba anyway dia na me ye na say ade say na me ton no okrum o say si ano na ma wonam no se wo konde se ekoye ma wa ye de aseda be manyame ba bibi koto dia me na ye bebo mi din na me nso minim se enkra ni nti na metifie ho ti se mi ntimi ntena se nhwe enkola ne dia ene edan ne ne adwuma no minyimu baako anytime bia so obefre me na time ko na ase ayedede saa onim se bia dan no wode bimpo ama han tiesa na ma sorry na makowura dem
ti edi 3 days no asa afre me ogini mu aye edan ne adwuma no minyimu baako. Hello. Aja Kofi, good afternoon. Afternoon. Oye hega wa how? What also maybe go. Ai. Mba so wo hinfa. Aha ye Oyerepa FM. Anyambia watufia na wontufie. Osu watufie wala wontuo. Aha. Wontuo otuo. Dele koso. So the koso the am so of obo kanse me be na dia che onti. Ase onyi say ye no. Obani. Dia me yama shime. Ase wanyi sentafo amaw. Wo so onkoya bossen. Enti ho na di kikiri na ba. Oh. Elias akasa in India make my car fast and will say, oh, I was saying to me, can be ever ready so abra at the same time, the sign war at Namianim mean to me because some minutes doesn't opening Matthias, what do you mean? Person who said, mean to me, and maybe I will be some beside your boy. Producer, no kinds of Maya Samamiano pay. Ya person who said, O Manta for no. I will say, Hobani Nimuno, and no cry, and no cry. Mammy, I say, was here, Ubizamino. Ubisame, you can add the end of Krum, and I didn't start to know. Yamia was through in say, you may know in Fianza the Okana. 4th one. In fact, me as medical, I won't change that out. And Sana, medical, me huno. Kosoma me too. Me no na kasara me. Kosoma em. Pacho. Me na bia me go free wodum. Yeti o wadaroma. Opani yeti o. Enti soft one no na me ka chere se me se no. Enkura no eye. Enti o me mo ehun ban. 4th one. Na ta no nyanya oba. Enti o continue sa e ba sa wanya baba. Enti baba na wanya no. Ebe hardene na me so okay eti hono kwa na say yemi enu nya no to me die na say phone no okay okay but ndị nya member and unfortunately na me ya adom na o fire no na o oba to oba na chi no kwa no me ya say ka omu ntwa no because of omu ntwa na wo me pacho die me kai na me ka no me pese me tini ye o ka so omu ntwa na me ntiase omuntwa na wo ya adwen menene mi nya ya adwen enti the doctor let us say age no M1 no enti yem na fi na yem mo ban se de be ya enkora no e betimi ahwe omo a aba no enti eno achi ase asitemu no menene asitemu ka se telephone so no me ka se me twane nsemo na wa bia obetai no me pese me hu adekodia pote a ade mo ntokwa na ba Ose say wabusuafo aka memu no oba na de nsabeko so mu de nsaba se mu ja no echia mami dia ubi sabe hono mu na awade no ekonkon awade ne eni meka se eni ho se because yen tisa awade fo eni ho se boni be na oba ne ye but I say boni be na wo yira ye nini mo dia ubi se boni awoye me abebre Ebini die ebia ne say odi ma ba radio so wabra asem no obeti na kan fi odi ma ko police station be pa so bi samia wa brubi ni anyo onu aka me ko antoa so da anyo onu aka ye de no bodua tomo mame we ye de no bodua me frowada you need to me don kasa say the ubi some questions so wabra me wadwuma mu a Baby, ever say some of the ones who be some back in the no me ya no. Say obodua, na mse wo ye den obodua. Mame, wadaroma, me sure when you dim. Me sure when you dim pa me wadwuma. Obi pa de. Na ba makofi, utimi tre won sabo ba. Oba prefo. We na nyim na obo no. Enye no credit. Tete, uyi na deja so, we na for watch night. Ana ko bomba e me say nyame hota so woni ntasem na ho kana enye no kre na ensem ni obeto gu mi so bia no
Mommy. What did you cook? Mommy, me for wa Kaino for na me to an wa sorry on. Me say Kaino. Send you refia Kaino mame. Ke me pacho. Mame, me pacho da. Ke me pacho. O be je say. You pie baby o mu yasalum no. Na baby e na beba mo ma ni ko jina cast mo mo lo be mo. Mame ko jina cast mo mo lo be mo sa so nya no kra. Wo yes ama me ko ma so da no a dikin jo na di wati no ba fie sa na jobele no wo se anya no kura sa wo do nsa kan me na anya no kura nso sa so ni ni ya pa denti ni tu fi fo se me do ko so ame wo sorry a meku na ma me do ko so ame be se 3 weeks ni e fi adwuma beba no atupu no wo se adwuma ne dan ni minimu baako because wo ni ni ya japade nti wo hu de ntia wo sa metene fie hodom ena me ni na me ba e wala u bi so me no e yese wo so ye adwuma na wo ko adwuma ebedu fi na 9:30 ni 10:30 ni pa cho anadu 9:30 ni 10:30 ena me koba mommy 40 cedis ena ode ma ye day 40 cedis na no pa ebu aske kuta mi amedi ko kurom no enwumira ameba na mato oat mato mok na bia mato sugar ni ade said ano pamenya ne ntem aya ma nkola no me kwa na me 20 cedis aka nkola no aduane na me ma nkola na no pande wonka wo so diska ma me na me de 20 cedis ama nkola na me de diaka akotwa susu enje se wo titare ma me kwa no ada ne 30 cedis na de ama ase nkola ne nsem bata niema na me yi firi madwuma sika ne kwatoto ye ne wo si enka hu na wo diska ma me wo ne ofiri ana na me tuso me na wo de mo mommy me wo nkola no eni me wi se ma ko 3 years ni wo ne me na ada me nwura wo dem na wo ni ofiri passport ya wo dem a wo si da no me na me wura dem a be fa passport no wo hu passport na wo de mimi moja be twa so because one santiska enkoye passport foforo kunum continuation fofo ena sira na so le ba ma ne ne ko da me ba hega be fie won wa ma ne fie be se wada ma mo nya me Sunday we ni boni bia kunum police station ba ma ne o police phone na me boni bia me nya boni bia ti me se wada me se me ni dim mamo nyame momu ni matam se mu nya samo ne mekasa oh ba ma fosu so bia ni watam me say ye ne okasai obia ni watam asam na ye busa se o yire dia ba se wo bo no why ani dim minti minimum kasa why ti da na ne be hu wadaroma me pa cho mu nya me amotuma ba ladwuma ya wadwuma mo why me wo mako junction ana adwuma ba fie bu ba fie a ehun bebo ehun ye pese hu adwuma wo ye 0322494771 Brasom so so betre wadwen hey ayiro hello John Kajagum Azuna yo ba John boy midwadu kuna kenjwa brafi Azuna Mr. Woko aye America mamu a Mr. and Mrs. Richardson sha won fo ju mede ni agro waso wo ye judge min kan tirao waso wo ye judge papa we do nsira mo papa Azuna the American say elema no we nu gwasefo also na no ba de nya ye ka bi mano so fu mo a ba jwa mo ne so mami ne ka bi de mano o ade nya me ye ba bi ade no ode na ni to e nya ho na wo so fu ma no no an ka no suban na ma ne ba ni wo no what we obi ba ni mo asisei what go bi ba ni mo asisei wo ba ma ne da tia bo no ai wo za me na le mami pata no 10 million bo 10,000 Ghana cedis 100 million for ma kora no okay so what ya say Medase 0322494771 hello 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 Pachodin Keteo Medase 03224947 David is in empna for our 21 David Mensa and so more be ado record na no see hello Antina Data Antina ma hai Eja you dey ne do pie mo kwada so dwuna se
na woba Johnson so a great Johnson black and sour antina is boy to mano nyame israel na bia ya bi wa tu nya asem kuma na ye besere so hu ye Ghana ha ye pitima mu ha titiri kuma afi ha ta ma boba yi na antina adults who are say kinifo ye mle bi to ha ta de no koso na se mle ni ti wa te se de fam na kwa so o sa dia maami ya yi a eye nim bua sempa na o de ato apra isi na me de na me kan se nka mo fa no kwa hifie kura na ko chetan emu apala no so na ntina ai abrante no wanya ho no obo opemfo no yesre no o me kan nsem yi na wo ti agisa mo ba no ho Mate Chavez o se nka minia ne adwa o Chavez enso anti adwa akutia Yasemo mehwe adwobo ahema free ye or say the man is actually afraid or so you perform masema fiko woso woso mo medumatemo MC at ye didi atem. Hello Mama, good afternoon Pacho Udin Medini Isaac one after my cousin Kari. Okay, meet you. Maybe carry my mention Papa Thomas and Papa Chi, and carry when I tell to you mention. Antina, I my girl, Mamma. Mwana Muntumi English come from Patakurano, or Kata de Okrasam Patakurano. Mamma Kwasam, would you check until I walk around, I can be a bit Mate. Medasa, Nana, beauty, or say, so power ye be more at a sub brunsem gym. As a bronsam now, Sonny Jan woke bomb say, pra. Hello? Hello, Antona. Pacho Odi. Pacho Nana Abna. Okay, US. Me Pacho Antona, Mansam Kakra, Meka, Afa, our 40 when he said, your best man say, so what do time a moon pair or bar? I am money or moon's nay, name yet second. Me Namese, I buy one day also when you will be kunu. Obema ne ma bebre sei na wotare ho dendenden a woji nefi ne yire nsem no me say you very careful ada na sister wo mpe wa wo de na wo ne start life foforo na obi de na wo be ja ne yawo de obeka kire wo bia sister say wo tie mi a ebe ba wo so enti me flew jai papa no ma ne yire. Okay mama ya pa wo chewo what cause a lot yes flew mani si he ya ya pa wo chew ele nkwa ho hia ye de wo ye no ma na aka ni na wo frefre no mi aba wo so gele mame uni sa last time di kan say the man ye ko net na bubu anu ni afiefi ma ye very careful ele mame ko school ho na ko fre ko assembly ko jina ho fa wo ani wo chechie mu say na nya bai wana na wo ka de ko ne so na me da say Jennifer opoku amankwa Ose mano yenhye ne nso na yensua ye adwuma memma mo life ngu yeso oba bia ansa na obewura ware hwese ukuta nsa no dwuma bi anasa wo ye adwuma nya nkyene papa na betua made tade ansa na bema no no afa ha. Hello Pacho Din 0322494771. Hello. Pachodi. Me de kwame eboa. Pacho ma radio ni perform e. Only keka homa yen. Ye me kan say. Mami wa buju wa ku school mo akoka afemi e dia to mami daily eso na de say ko school mo na ko time ti a afi die I so amount the papa no so a o se me papa de say e dia de na de no get no o nyawo oh di ka ni tabi e kreti adie bi e de ma obi enya puta kwa me yalia me tini obi e ni pape that thing e be ka say han ni say and so
Ayine mate kafrawate nyame mpejao akuya nima Gloria nima prempe ose ba ma no umpa wo yira koja no na sum no pa adwuma ma ne nye na pa dan no ne mofra ne ntrem. Hello Patodi. Good afternoon. Nyame ka se maame no wo ye beyifuo papa. Mister. So ko school mo. I was fine done it. Like that some party be so am be again it be twin bia on hide am na. Okay. Account no farm of that. PSC adwoa safo amenu wo se mema omum pese ombeye omasade mi dwa wo papa me mpa manim kra hwe me do kwat say hey girls. Hello. Hey. Ghana from Amuntio. Konya. Nana Commander Boham or the me first no. The be complain enyo. Yes so. They did the Muntie. Na me Commander Boham enche eyemi ni besia. Na ye beto mo to pay. Na mamentia biga foina ne Ghana foina. Na na begi de mamema enu OSOFO enu aye nyina papa pe dia woda. Eti mame wo she papa no OSOFO penny happy Father's Day why. Na mentimi amfa ma. Na mami bi kasa ko wie sesi a na nka wo twena tan. Hwe mame na eya papa me mame na sem no me se bomba nka ma kire nka me beto bon no. O yes go me bomb no. What you say ade mame pa be yi se bi nyansa be ni wo. Nyansa be pa no mame na ewo mu se wa wo de se imagine wo ba akemi ba se se me yeso fo mame. Me kete so mame se ono na yakoda yi. Kasi de si kasa ti ano. Mame na gine wo phone so tu e ba be pa taw. Sempai bo a amanfodo mo foto mame na mo ankasa sempai ya mabo. Se e ka mabo. Na mami ti bi sa dano e ko katire akwale onu ko tu so e be fo na ye no a mami na we se de binya ban kai we nya be isem kasa die wa ye no ma gin wa men kase obi mi ti kromwa menim obi abla bon ko ya ni mami na ye no obo to bi akese kan ko ti ba po na mi ya won ti obi ti kan mami ade o ti ni mami mane wo ayi nsemu e bi na mami die ko ye mi die se de akwala kan me ne ya den. What is it? Yes, a cookram, and police over between us. Also, police of the Atawa Betaso. And the Aquan coming in again. Uncle Village Center, Coca. Oh, yeah. Oh, when you see more. When I'm cynical in your 150 Genevia. I will be. Okay, Nana Medase. See for mommy. Hello. 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 Patodi. No, Auntie Nawa, good afternoon. Good afternoon. Because you're from Eva. What are you too? Okay. I've been seeing one yet. You do my idea was a real problem and some cake. A month for one stem can or can. And you should have some lemons have a cat would be different. Let me come over. Medase. Last caller, confirm me who nianko. Hello? Na. Achi. Bye. Yeah, Joe. Atu. I'm basically going Tiano mami. Obajo papa bi. Obajo papa bi. Na flip. Na ko Mr. Mawie. Oba nai. Na be di so metia. Na ewia so no, de bia meka. Se wo ba e kwa wale. Be man no ai fo no be man fo le yire no ebu a. Ya no mo he me sere pa. So, me mo wale bi ni manye bi. Ya na bompa se ka busu mi bia wo fa wo yire ta wo no e de je so no. Ka busu bia so a, fa yire bo bo. So, na wo do no entrem. Ye go bo na ko wale na wi a. Na ateti a itete ma no. Enya se gudu a. Ya besere se wunti mu wale a. What so? Medase. Oh, the point. Yeah.
And I'm saying I share video no. You and Susan so can say pa about phrase about what SHS or baby school. One shot any mammy and who Susan about phrase you. Ya why no mommy and come to kakra because nippon on in the Benyaka Sakas and also bedding at Manabena Yakayaka then. One name spirit said in Nechi, send it panel to say soon Bennett Nechi and a home Bennett Nechi. So for mammy, in Sanka me beside mammy and Sankas of mammy and Sanka Bendana and Kayende and called soft mammy, but what could sick room up when they said soft mammy more we did not. And so no mono as many could edit this of mammy atom. Nay a work in Sanka and Yana, and we are dear the mass of mammy so and their bonfire ma a use so say so about phrase so. Monsha Yarek say be about phrase so. I call one mammy who sumo naba or no abofaraso. Madame Mrs. said Biana, soft mammy, mammy, or me no mutumino, and she Ebian mammy no boweni, into all the eyes of mammy and his son. Mommy, I follow empty on Cassiapa. And no piano who never did not, and I say, and no piano who near Yabena Yakayaka de Debbie. Aye, mommy for me, empty on for palm. Me some best subscribe and I'm like it, amame. Sabia, me no more videos, and the Abraham Mediana Amazon, and I say, I'm a blinks. Aye, I had a movie, Macramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.